يعلمكم الله والله بكل شيء عليم. لا إله إلا الله استجب لنا. لا إله إلا الله حتى تخرج أرواحنا. وبالحق أنزلنا وبالحق نزل. وما محمد إلا رسول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم فآمنوا بما أنزل على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنك أنت العفو تحب العفو فاعف عنا يا ربي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة النور. نور السورة شريان كيتو يوان وندي سنو مدينة سورة يعني إني مدينة سورة نديم غوما كنا يسرون لا الله يباني يصلي يصوم كذا مغفرون بنيني الله جوا ولا كله مغبن شريان بيجرو كي مغسر جون كوي جابي وادي كتا مو جمدنا أرجوكو سر كسورة أهم من دمو مغسر تي جمام مباجونا أدو كركرنتي مباجونا جمال لوغون تنو جمال كركرنتي كبيرة أنقوا سلام لنا قورو كسورة مانان كما سلام لمي يو يغري أننا قورو كسورة مانان كما بيسو بس همي كيتو جوان واري همي دين مغسر ناوتو كورينغا هنا بس كورينغ يعني صغري هنا بيجو تيبي عند سينو كبيرنا أرمينا ونينا كانا أو ينا كوندنا أو ينا دبينا أو ينا جماننا jaman su jukungan kebeya aw ken qur'andini aga wajibini jaman nanya jukube kamma kare kare ma islaminu ingaranta kare kare tendi adu ingaranta logo tendi waslam ma mungu hoya aga ma ibatana ngara kamma ke sura misalde komi allonte kompendi anga kaba jukube de barna ken konni islami gondo islami yare aga anta gemyan na himbe hay an yaren nan yi miya hoyi Allah da an da mai annan yaren tare nan kata munun kacin da adan jun kafin da aukin yaren kodi yugondo yagarun nan yami himbe gani me wandenga kem paramteni aukin yaren kodi islamin koren gan kaba nan yamo gobe aukin yaren kodi islamin kan gan kaba nan yamo gobe aukin yaren kodi nan kata duda ado sutura ado sennawo ado qur'antawo nan tilim alla shari'an kamma na shari'an purman tangay sabuda ku sabuda bogo endo kutukuti endo bononi nebe ga wonyana kanno onundi kunda nundi debundi kenyare gantanya na mobe ba kenga na yabane wodni kenda ti jukun jurute yani kumenga na jurte wana nyimew kibdanga jukun na jurte jukun na bono kanun ni bane na bono kundan digemda apo ti jukun jurte comme lengo go mo kengana ya bane kebirenga honsu ko men dongo gurujeni honsu ho wonta to ko sikedi aw haddi no ngon ko ni islama won sharia ngar haddi ndu be koy jena nan padinde qazafin da nan padinde langal lemma o ken kamanum padinde bo ku haddi ndo be hage ku siki be hage ko ni o sharia nda ku suzo man sabuda basana kew jamanya sinundi ni baka bono ni ndendi baka mpammintadi awan baka keni dambuna nyami bedi killa ko walle jukunna ngase na kacin kutu killa ko walle ku haddi ndo ngena sabu ya jamango tangene kenne ngollenga konsumbana kumendi arbunu nden kumendi al ibahiyya kingen honsumbana ko burendan honsu gemme serenanya himbe ga minanyi merita anta galle nodi anta tongedi anta sharia di sisren pingo idu maka ko mi gara ko na himbe wutu kata jamanu kuya yugollo ya ni mi ga lo ay mera banani me
ay mi ganagi mu hodi a ngar ndagu kibarendi kebirenga allam pinta kendi dambe pinta kendi ladan ta kendi dinan tadi kinya ton al ibahiyya da ku hadin do sikki wuti ku sabura kenga tanya na mobe nan dikalla allah himu honsudi agar himbe ko nan sigi no kobe kenna ga wasikki no aga wasikki no nyai kinga maya bane bonde ngordi ya ndai kenya balagu aw ngana sabu aw dambe nyebene aw burgin ta on digandini aw honsu giyando asarando allah horma awasu digandini digame duwe sabura ke sora ara banko re jara illi jaman ka humo amma siban su ko mandenga kenni mani kore mana kore ni wayi masiba gabe ya woro kore mbate ko gabe ya o sikki kore ndiga kane akillendi kun gabe wo kore ndiga kane killendi tintinga gabe wa ndiga kane killendi debundo kundanu indiga kane tintinga gabe wo killendi sasa gabe wo killendi ken dangi mo nga masrotan aw ngana sabuyi aw jurtene aw bonno kebirenga ko sura da jukunu wonu koy na to o do kun jukunu bate o kisni ke ya kenga nabu gono kite wurwinte ngabe ngadi jukku sire ngabe ngadi wara killindi mo sire ngabe ngadi kata ngarinta ko nyimme diga mo sire adjo pa mo sire adumi mo sire duro he sayyidina umar ibn khattab na saha biram bi islam nu sukan ngengani kata kufa kanan konga a gouverneur nu benu ga wono ara commandant nu benu ga wono ati dangani allimuni sa'akum suratan nuri qara'a yarun tuindi noron soranga duro he aisha tanako ti yagaren nan kaba ke sura ya qarna kengana dangi anna wurunden qara magatangan du toro no ti sahande karange ya magatangan du toro no ti hoya tanna ke sura qara aski yagaren ni korenga ayani wal halaqinga ayani qaramonga yagaren bani yani yagaren bani go korendi kame yugo gawno wotuni yagaren bani na ti koren tagande o kebira kenga na hotu himbe go ngena sabu na kesu suroni kebira manin bolu anda duna karangen sunya na duna diplôme sukita ku jukunu yere denga wa ma ku kanta ma laqi ana mani suron o islam aunda yagaren to amundian kontrona me himbe gani al ahammu kinyan kandini alal muhimmi o haminna kiyai mo siri o hammin ko kahane o hammin himbe mo siri ihli gandari o hammin himbe mo so na kinya utu himbe to awu yana sabu na qablan su kisindi jamanen su kisindi ken na hanya qoreni dinan dan na hoto himbe haranga na tuyimogo tuyimogori antara ni mekisini ni killa makin an kanga alle munga an kundanga hande benga o kenya sabuni gara sura ke utuna gon ke kon mogodi mir ala ahammu ngana dangi ibra muhimmu ngara wordi anta sorno himbi ale onda kintu wakati kebe denga hoto nabi gan kabananti ona gen kanatu awren kini ske ke sabo ida qiliti nuron sura qur'ana yimet tonyan tin nur min nuron ni mani khuray parce que kitu be ga wadi jukku be ga wadi adamare men façon ta wonu be nga wadi ana komi keni noro nyi alla da akum komun kam on tere aqurayna na ni o tere ne ke sura qurayna kurenta sama on ta tunu jukku ndabonu katin tawasene on da bu ga qurayna wal yaz billah kibla ken sonya sura kare ma yagaru ina famu mo sire ngolliti awraki ni mo sire kare ma
بسم الله سورة أدكين سورة ياي أنزلناها أقول سورة كي ينقندي سورة أريان نكرين للتعظيم كين سورة قوري ناسا بنيا بانقوت ينجوني ودا ينقندي وفرضناها وهم بيغوان نغني كأورا كتنا جمندي ولا كين الإفراد وانا كتنا جمندي na kutuna gemundi anganda au gemya suko mantenga angana tanga daroni nay antasron anga tanga logoni nay antasron wa faradna al ifradu min lugandi nan tan sawu haten kama na kutuna gemundai yan ifradu kinya sabura alla gar himbi ko antasron banganda kinya donc arabun da kenga al farida kutuna gemundai ke sura ga ko ni mo be islam on korenta surna bada manda yakunu la aqall wala aksar bismillah وأنزلنا ko tunganda ayenu yankanni فيها sura ke nogondi ibangantenni lidilala allo dalen kinni tay no qonsu waqatin su ado mo qonsu لعلكم aw sini an kun silamen tadhakkaruna ana wajitiya الزانية ati ala jabati mani hola hina jine parce que jine nyene honsu hoburenga honsu jukun so hoburena yayi odo himbe kore bo kore na qurandi mana merendi jine bolali ya garango ya unga ando alla na lemun ni wonu amma ankinare muhi ado masibanta hama siban qoragi e yugo lemu ngam magado kunda nga lemu ngam magado dibenga ani mew kanana ko talle min na ngoya wonna ko talle min khama siban bondagi e zawra sura ke gollenga ni kore mpolo hina ara jopa humbi ga megenta kore ni mo sire jukuya ara jopa ke mpolo hina kinni mani jene ay yani masiban suho masiban tenga islamin kandi islamin dibendi islamin kundandi bas amma siban taqempeni aguli buri ngana ke bani anda gabo amma siban logini aw kanu sukutana hada ganta himbedi aw kundan sukutana hada ganta himbedi aw deben sukutana parce que agaba yemu yana sabu na kamen korondi angana sabu na wati buren sanki ya sawra ara joppa kempoloina الزانية الجينا نان يغرمنا والزاني الجينا نان يغما غندي إغمارو كادي هنا هورو غندي إسلام نون غندي والمكاهر نيني كنيويا فاجلدوا أغنجاني باني بيسويا باللي يوكي أدو ياركيا كامي أجاني حقه نكلي سبحانه وتعالى على جوبا يارين كلي بلان بي هاي أتي السارق والسارقة jene ati yagare mpolo ado yugo parce que yare jene mbangi aya hankan nan qora aya to nan qora hayyenka bangi yugo nya hankan nan qora aya to nan qora ke sabura fana saba diga men kon mo gemde himbe garo himbe anna ken se hindu patikenga kini na ko qur'ana akam pank yantengo hon sudi diga men kon mo sire botentay kebirenga kini je nanam padindenga ala jopa ke boloyinga ma komenga nay kini tankarage jane ken koni yagin tenda yagin balin sumbana o kebirenga katunde ke halle ina diga wara debe tanay ana kaso nyano sine bane kaso o kuma habindi ginde yugo ngani hore ngani amma yagare ngandai ay kome ngandai ay kunga na hadibane e anda bugu yere nan diga no kutana oga wuru himbe ko ni orni kiske ngade kome ngandai ke ngo toke kam ngo ngolen yagare ngandai ke ngo toko tangay no ndi kanondi bo tagribu ke ti sine na madaran ka gondi anta komi aworno kasonga nara kan ara kan tagay tahana may kunduma awre nan bugu ke debedi anta kinyene gire sini bani bo nahanu hillo kenga samu be gaban kata na debe gedi
bo sharia ni miranda na ma ki yere kiya ma haddi bo kin sa mu ngoy bo kin mu bakal angana riya kin de be bani khane ida kiya haddi inta ko nan yori sanga kungo kanna jene mu o kebirenga anda sine bani ngeno anga ngulle ngena ngo sella ngan kan tarni yere ngabira kebe hinga diga ira wari ikamanu sagere de bundi limo ko di himbe gas himbe sirega he ira wajibi kendi ni ro kaso nyimbe inta katini inta kayni inta horo iwo yigene iwo himbe yigana kan iwo gulle ngana jamane da ko kella gari ma ngadi keballe taghribu nyani tahbisu may be shafi'i madhhabindi be su ko ma don ko su kinyana ko su yugon binta di ya garan binta di so baka de bin ga de bitane haddi ne akhirati haddi awna kempa nyana hosuya kame kini janan kempang jani ke yimi aywa antanya na hokkanti kanti antanya na hokkananta kanante anyana himbe go nagandondi himbe ganta cien karna ajani haka bane zoro nga walli aw cien karna ay antanya na kina yugo ngandai andabu Allah uranga iwa irame baka hatena yagare ngandai irame ngotokai ngamma irame himbe go atangana negamni katunde toranga katunda nan ka haddi ngai kempa ngai himbe gan daro sui agam pankanto sui antanya na kinga himbe khaga magal logonto sui na hanta di antanya na kinga anyana sere na anduni katundi mo ga lahu hadduhu nan awan singi na anyana adaka banan sampa antanya na kimmo di na mulini ngara kama kana he nan kitemutu aw haqqe muren dabba bene kamundi wira hanka be nda kita kenina warati kin awena kem moyadi wa haddu antayna tijani ya himbe gani yonkola no hilli way kille makni sikoy yonkola bani ma anyana tikini kesu sawira akira al hadd aw gilli adamare men pakken tangaynga haddindi yemme akkanun tenni ina sen kullen sahindi haddindi nanya ken nogondi ko sabura andanya talyanai ana suturi allati wana me suturi bo haddindi nyante hoygoro nyana kebira ke sutura mo kemo munin hasa ya garen nan suturi haddindi nogondi hara halle inta sitini akitu wal matanu mati ganda kanu nan dawo wurnu balinda siti bismillah wa serenati kebrenga ja salama ko hinne taridi kin nyon kiran ko taw ngol ngede allati la wala ta'khudhukum rafatun atihinna yaqdim magariga ti hadindi yemmu ko hilliya alla kitengeni de kama tono de alla kitengeni kama asri hinne lo agado kenade agandani tongdanu ya ti alla bayina unga ado kotanga kingani koto lagarenga aganda karana dog aganda saw o anda kar o wundini hinne magasigi aganda kinyanade hinne masaganda kinyanade kenta salama pinnemba kanode hoywa wono aw ko sigi kenya kayna ho gure sogore buren sutu amaganya kenyan koto na waten jaray bana kumbe akafsa bana furake basa an na haddin den dabari Allah dunga ngadi afaren dunga ngadi Allah fa sallallahu alaihi iqamatu haddillahi ta'ala fil ardi khairun min an tamturu 40 sabahan na Allah haddin de bane dabari munyan koten kamma khair be go kendi an khairin ta gada dina agana tannagate sobanya ko tasu kamenga awundini waya qawndi tannagate kamme o wakta na qawsu do on takta
kebira haddindi baninya na habe go kendi barka be go kendi khair be go kendi tawra kenda ta na hango kamma tan nagate kota soba su kamen worne to ngatu ke misal ko beso ke fam ke ngwen anya bala unka tan nagate kota kamen nali na handai ya Allah de hinne ma siga ala de kenya na de hinne go himbir ne kenya ni mu'mina am butun Allah da an na butu Allah da kebirenga Allah wan sawon kinan na haddin denya kinni Allah farin sirrin ne sallallahu alaihi wasallam Allah farin nya konni law saraqat Fatima bint Muhammadin laqata'at yadayha atu wallahi li nya gare Fatima aganda fay nge wa kiten kutono are min gabe ni manago Fatima ko li anna laha ma laha Fatima bid'atun minni Allah farille min gabe ni me Fatima laha yad tula fason tago suka monten ayada ya garin na Allah farinta kinya da Fatima ni jok konturu ni way konturu ni wadi o kembe go kemmo ati kinga na hay anda siga kamma ikwa kitin kutu in Allah gati hinne ma agariga bihima Allah fa sallallahu ala ko ina ikyo kemmo godi wala o kan qabanya na kemmo godi Rasulullah وليشهد طائفة غاتي جمان شيدي عذابهما ihilli yangan katayenga المؤمنين illi tundanuma inde haddini anya serun jondi aholloge soro sikki aha honuti aholloge soro nagati maganya kitana mbane aro haddindi yemum mbane aro haddindana mbane ay anya jama jondi aholloge soro sikki masoro nagati Allah kengo antasur na kenga na halli aywa ngajeni asabatin khamo jeni ko ni tunde ni me asabatin khamo awasabatin hinu dantan suron nagatin shede jeni nga suron nagatin shede jeni nga ko benu gani na gamu ne aywa ladirunu walma jena nani men khairi tay tin jeni walla ya garin duro nan no mutu kebden aw sabatin tu koy ngai mi ga khairi tin jeni kata hadi nimla ga jopeni ay meti kharim majeni animi duyina o wa to qidi nan kam ay mena ko ay mi ga timanya ni ke kamanin ne muhsiniya ni to kamana a haddi himbe yimi gari ti duya muhsin ni wala muhsini aga na wuru harsa wa to kono ay maliti idu Allah aga na timanya anime aga na to kamma golle yimi ga na joppa aga na wuru wa to kono donc kamma sedan nganda sabatin de sere be kamma wal man nyam gonda wajibi nan kamma ya gari nduro ran gowtu ya kungon kalle kunta to kono de kunta to kono bismillah الزاني yugol ni abjo yagari mino atoni ti ummu mahzul yagari mo bonon do ni wani onati sangano aw agulle ni kinga atu hinte motay kempalle aywa andad awa woni kenda at-tasafuh yugo mo sangana tanga awan nafakan anya ka hitinga de
yugon ta jatani yakundi ay med jatani yugon yakundi nga angin nafakan agolin yikini waslami ni gora mun ina yari katab la garanya diga mo gon Allah farinda aya ki yanka kinya sabura kare kare yamma azani adijena nan yugumanga لا ينكه kinna ma yagare su yari maganda jena na yagare ni أو مشركة wallahi lakapana yagare nga والزانية jena na yagare nga لا ينكه yugo summa yari maganda yugo jena na أو مشركة wal mahilla kapana yugo nga kwangi metimi wa hurrima dhalika ila jena nun yagillemu jena nun yagillemu on paramundi mu'mina sugandi ton kamma akada kebrenga parce que yene ni hoye amay sere so an kapalle mango jeni ne yugo nyagani wal ma yagare nyaga wani yugo tanyana alla garo kapalle maki morno jeni ndi parce que iblis golle e kyo kinyana anda ko ngara tawara alli sere wana da nyi men da hayni alla garo awla garo no ari amma tu jeni yan burenni ma Allah wotin islami be go sallina wa sumun ta gullinga ne jeni nga ta yarille ma ame jenana wal makahiri aka konin tenni to ma ya kahiri kebira nga jenana ndu kahira ko akan tinta mede keni begunde ngi na ko inanti islami ngi du hasono mo be kahiri nyagulle ma gonda aywa kebira nga la to jenana ka yarille ma nga aksar fa aksar mo be ganga won takinga basata ken yimero kahiri ya gelle ma wonna qabadina danginga kiga ko yugonda yugondi Allah fara atindara khawara lindara khawara dokin aya nyanga samu akendi kiam ko ni yumaton suda anga tango yagini yuwai anga tango yagari yagini koni jena na hede kento hinade ones ol islami nyeni aywa anna mo woy lengi ana mani golle himbe ya kay siza on diga horen sege na hayina aywa watu manyan to wono ginde kunganta o subani bane no himbe ya ko siza gede jene adu kahirawo anga na to nan dikahiri he na to nan jena na he kinyan kota suka hondenga anga na horen sege ga mawari himbe gollenga nay alla wari hore ko nyakaminde kebira hore sege a hosre atu hina kuni jena na he kinnan qura ya garenda kinnan qura yugonda kembalanga ndam taronda ngini kenga tanda hore mbai aw islami ngeni aro kuna bukunu aw hore ko mi gane kharde andam mi gane ngani mi ma kenji nyakran ayang karang kameni de kibda Allah sigas gane ni gay sahaba nda Allah faran tirni ya lema unga ayan nyangana kya ko ya serena tuhina iya lema ago lektiki kinga nay atokon angol la to no kahir nya lema unga mo wede ayanda qur'an da anda la to jena nan nya lema unga kemo goni yugo gani walla ya gari gani ya da ma wa hurrima zalika alal mu'minin ila jena nun nya lema gum paramundi mu'mina sugandun ton kamma de bonon ne be ga wadi aw dambe su nyagamini aw watin surritini aw tuguman surutini aw fasiqa aw qabancha fasiqa aw ato fasiqun qabancha lemago aw ken surutini kebiranga islam sirna wana maninya Allah fadengara ko mo gobe takhayyaru li nutafikum fa innal irqa dassas ati yagan khara sugandi anga wa mani ngallan no kube asugandi de abgura ajuku tibasa nyime aw burni de nyime ngo burni de ya gare abgura ngani himbe
tuwanin burlaka nyani yugu sagu nyani tungu konnanu nyani allan kannanu nyani mahungumu nyani awasiri nyani manu nyani asugandi Allah barangana Nabi sallallahu alaihi wasallam anda dalla aga bugu himbe ko ni awami kinanga hosire ndai anga mektana wal iyaz billah hobre ga ndai meka anga mektana wa innal irqa dassas atom mo akinya aga to na himbe nyani kiyai yagare an yagaran sugandi yugo an yagaran sugandi an yago bakado himbe ni idinan sabuda itwagun sabuda itukonnen sabuda isagoyen sabura i allampin sabuda igalla nimira de donc an yagaran bugu kundi an ga mekta yugo wala yagare bismillah wakini si basma hanani ida oga kisi jenenga ora jena no nyagalle ma gonto gono oro yagiran sugandi mo kebe nga ngabadi kore sire worno jope sisa da kore imposire au jope ne sisa Allah wala kille na wuto khatwa tandonga bismillah والذين ليم مبينو يرمون المحصنات وكين قذف من قهنا أو كغانا كبار صحابة يقولون هلال بن أمية أكني الله فارنا نيا كين قذف الله فارن جو من غني أجا الله فاري أرام مغبرة كتير يكمل كين دبان يا غرن تقول الشري ati yakendo yugo be gara dabari arakenga togongo ati kenyugo togonni ti shuraiku ibn samha Allah farenta da ati hilal albayyinatu aw haddun fi dhahrik albayyinatu aw haddun fi dhahrik sida bangante wal mahaddin dinna nyang koron kama ati Allah fare iza ra'a ahaduna مع امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة أجل الله فاري كيه باري او يغو غاندا يقندو يغو وري ان بوغو سيلانغا ننديغا سيدا مندو نالي والذي بعثك بالحق اني لصادق ان كنت كما نبي غران كدي توم الله فاري ما غاري كتو دي حتى مو Allah ba wanangi ya Allah ka ta mo ma nan ya kan yu wa ndiga sere mundu na ngoni kunyino ke mo ngote ni Allah fare akuna kare yugo ke ati la yanzilanna Allah ma yabri dhahri min al-hadd kunati Allah be garan ki ngina to kunya ko di kan kunati Allah be garan ki aworni aya yugo kinanga himbe ga qoron kasindi ngeta kasindi sedan dimba nganda kati mo aya ki yanka gini ayyanka sabuni mi nga sahaba gabe am mo ni gari kita bo ke gari kalle ke kosa isuri qallunko isuri qallul laga nga ajo petike ay diga min dangi kiado Allah fare naga bo kianti ikenta kati yo sakat isa undenga aya murnikini بسم الله والذين يمبينوا يرمون المحصنات إيجاو يغارين تانغاندون غرانديني
ثم لم ياتوا كم بل إغمري بأربعة سيدا نغتيا فاجلدوهم كبرين غرقون كما نجاني تنسجي أجاني حقي ولا تقبلوا شهادة جغسين كما الشيدا غريغا كما نندا حسودي أبدا بدا وأولئك ati ko kada findanu ko tigiti ko to nyani dinan bakanu إلا الذين maganta dinan bakanu be tabu igatumi idinan bakin balle igara gollen surondi Allah taala qafara nan ni kundangani wa hinna nan ni kaza raje patke mo ina serebe nun gawtin yagarun gene yagaru benu kilun ta gene dimi akon ke mo wadi ga kite ken da yagarun bani ka an na me sago yugo kai ki kite worni sheda gama kitam maga akebilenga qadafin dana tan segge jani an kawanan bugadi allati sheda um magari khari abada basa in yafasirin wa shafi wa ki kama abu hanfa hi kama abu hanfa madhhabin ni an ara sadiq qadafi kebilen an sheda um tagari khari abada ti Allah gati illa alladhina tabu min ba'd wa aslahu tikinni hinun tananun koni an sheda on ngorigene ken an junu gunya nyebe aha Allah gati anni fasiqinga tan to gombu kenye ma gati nan ma an sheda ruga ay tamma bu kenni basakenda illa kenya munfasiluni amma ya muttasilu amma shafi'i do imam maliki kunti harsa Allah gati qallen nyebe kibringa sunyebe tan sheda on worigene hon sudi ikum magasa maganta kaza finde abu hanifa an sheda on tagargina khari ho hodi allati wala taqbalu lahum shafa'at wala taqbalu lahum shahadatan abadan imam malik do shafi kunna illa kinya wa muttasiluna wod Allah gati qallenyi me kebirenga sheda on su awrigini akmanga tubin nanya ko mosri maganta kaza finde sheda on goni a sheda on tagargina kinne khari kembal golles buren su golles ren su ja kaza finde bureni de wa kenyam balawu masiba khore gare mo sakami digambure mo konni meda o me merendi ni na me to gom bonondi parce que kekiten ta gollini kende gollini a ngodi ngabe mu ko antake mu ko de antake mu da garen sawu me na gamburen mbeleke me kama na sogolo me kama ki kan tanwani ala mara me mu o ga khura ko nu merente ni wo sere kullu merende ko nu yaren qosenye ni seren kullu ngami gatina merendia angana fiqin kitab bayri basit o diga yum bayna kama musri anamu oy woy me kay ndendi an kunni mani jena no halli ba asu hayana diga mbure angana di serra su jena na masu hayana sharia mutuni asabatin ara mani fay kona shedanga la durnu hilli koy jena nan yini aywa bismillah sai dan nagati koy anga ma koy tan sege jano bakan golla ni abdul min halle aywa asabati ndi ndati mem guda bate mahulanda muda bate maranya hulanda hulani jondi soro hillin kite ladiri tembale tan sege jano bakan nan taguna mileke na kahuma me na masala lungon ni tay ya subhanallah aw gilli ke noko a problème nga sharia nda yurubandi hari nda ko an serenda haran seren kara halle surunga nda qalafi Allah wa kamana gilli kitena akenta qalbeni nandi ay migra to gono de hara kara halle surunga nda qalafi digame yoy akarun kollawo ikilli kitenga igama kata sabati nini yo hadin hurenda kinta ko baslama on kitundi mo kitana ngo dibendi hi gabe wono maganda kinyi me qala finde anta tawna kenu aganda mugi a ansanu magadron iwa khilirni hara kama nganda kalaba
agati kundu kebira kamoni kara sabatindi de aga ma sabatindi kita na ngo haddin de nguruni ne qadafi ndana ku kama na kama mundu na kara hulani no lan qadafi ori hadyanga kima ko al maqam khatir nan taguta na kota donc ke sura gumti nyani tari go korna mo be na mega subugadi an koni ga konni dalle ngam magari sheda ngam magari na kota ndu yunga bismillah والذين adiyam mubinu يرمون أزواجهم kunga wa iyalle mun ga warande tinjenenga لم يكن شهداء na ni sheda manya ikum magaga إلا ma أنفسهم iyiminu ko mo gara himbe ko sisa فشهادة ati أحدهم kebirenga yugon digame ati wallah sedan ti magade nga ike qoron ko ni alla worni ke qoron bari ati kunyu go do bani kuna yenga أربعة شهادات ati kuna yun nagatiani بالله ti alla yanya anta sedan nyani sedan nagatia ati ara ko ni ke mo di ko sedan nun nagati gantan i sedan nun nagati kebirenga alla sedan nun nagati yani dan alla ni sedan bo kekite wo yugondi yakemba ne na an ga sereta na yagare wari ay kunay na am dagen soronde yugo ni meri yakengari jeneni islamin kan dabar dengo dabar mo bedi na ni yugo do an yakengono annan kata bakana soronda gati munduruni na yino kinni muhallim wa kinya sabuni alla da hoygo gunde qaidan alla ni shedanga kenta na gato akinda laqi haga bismillah إنه ana kenna gatonya anati ike yugoke لمن yugilli الصادقين tonguntonga de ana kenna gatonya والخامسة adi kawa akune karagandinga اللعنة الله kenya ni alla langanden nanya ike yugoke kamma igandanya ginde garagaren sawu ya gare ke alla ni langa kini kuna karagandinga ana dabar ni kundwa kuna yu karagyani hillo munyana gindai anna gamu ne aw alla min sedanga ndin yakengari aw jeni alla min sedanga kamane ganta alla bi halle ndin yakengari aw jeni ne wankeni tonde tanato karagandi alla langandin na nyin kamma ginde ngara garen kutu ginde ngara garen sakai nogon katandenga ndai alla ni sedanga awa ken nogo hitillemme karagandi ginde ngara garen kutu arni langa bismillah wa yadrau am ko yangan kate nyondono bakka ya garen kai aka ganda katta kunana parce que yugo nga kunana nyime bane wakebrenga anda gamundi yugo padinde ke maga bugu kari lemme ganda kite no kedi maginde no qatane ngani lemme piti yugo lemme kari kebrenga hadinde ngajibi yagarinya kamasisa kebe yagaren ka hara ganda kata awa ikunen dabarni bo kebrenga kewnyana sabu ina hadinde bugu yagaren ka hana kamma yana gati kuwa na haddin den baka yagaren kamma ba yugon kallinga nyime bane yagaren nan kamana haddi ma i harni himbe ko anda kata ken dabar ne kebe da haddin den won yontene baka ata bismillah تشهد kenya ni yagaren kana alla ni sedanga أربع شهادات seda unu nagati ta allah taala إنه anati yugoge agilli garan to nyede kuna alla ni sedanga yugoke agilli garan to ni alla ni sedanga kamane ganta yugo alla be halle yugo kini garantini ana keko tanato wal khamisa yaren ga kune karagandinga أن
kuyani anati alla butiyengo ike kamma iwo kendanye mina sadiqina gilli tungundunga kina kune karagandinga alla butiyen na nyin kamma iwo kendanye tungunte kin akune karagandinga kibren awnyana kemu wadi yugon karagandi kingunyana alla langandin nanya ikam yagaren karagandi alla butiyen nanya ike kamma intaharagani aw konni ke moyadi kagaren kandi kalleke dabari antaka haddini yagum parami ido me naga bada haraminago yani intaka sagene kata me khara bada hari duna yagaren nganda to ke yagare duna yugon to ke yuwi ikun takanyana me yagol lemu khara bada ngan sabura yagum po hana atanno hanani sabura woni sabura bono aga do menaga mago kitini besu kunati kallenga anjene majene an kun yagni mi hasana man suro meda bas yawm awasrun yani as-siqat wal mahabba kuhili banen taqatu bani sabura ado qani ibra kiga ni mi yahundi bane ke bden antar ke sabuda ta'biru tahrib bada na on param na on do menaga ara kheware wa anta to kini kadi oti yugon karagandi anti alla langandi na nyai kamma ya garen karagandi anti alla butuyen na nyai kamma qur'an baligh wa langande murin mani na la to hinenga sere ganda idu langa anda nyin kallem vitun arni langa yagare ni nema nyei lemme ni nema nyei kibrenga aw kusaga jope ke hina ando kini mella to me hina angar himbe warkendi ginde gare ga wamma kibrenga anna tuna dikimme kami wankane duna di ame winan kane lagara yagare oti ken karagandi anti alla butuyen na nyi kama na'am basa yagaren gene ngana sabati alla butwa wure akina butwa wure are mum butwa wure akadun ko agranu aqonu so butuna wure o kebrenga tonne magare gande butuyen ko ni jope hina kinem butuyen sabura yagulla kaware lemme mpayke kunyi mena butangure manari mpawa wara me ayam pawa tajena de ira kune nyanya ya holla kiga ware bada butu embe yo anda ke ngoni warina hogumunti li anu lemu ngandakri kitana an seheri batehna ni waju alla da an awa hoywa warankane anga watu tumunda maga kama dabarne ginango garen saka yagarge maga dabarne anga de yagare mun Allah wala ma garen saka nan kuna nan da jena to ma jene de ana yugo waju na waju aga na sigi kallin kama ni kallenya yagaren kana ka waju yo ngana na katonya awa sigini awa sage na waju khari nanti karagandi ke be hayke anga na Kenya Allah bujon wajibi nan kamade agandati qalqalani tonye mi garanya na tona nan ana yagaren ka waju aywa ma kunege dabar ginde garenga amma de duna ya gutunane lagara ya ko korenya ko tenide agama dungi andan na katonya na sigini hina na koy karagandi be amparni Kenya yujibu ghadab Allah alik kyo Allah buti wajib nan kamade ya daiman an-nasiha man gon Qur'an dida serem magasim kune ngana himbe da kente gati Kenya mede ay yoma tubla sarai gundon fasal ko tan worni de lagara kota inna rabbaka labil mirsad Allah tangi noko ngade Allah barazina anta dangina bada ibra ngasrem magasim kune ni hinne de nganda kuna bana nyime anani anyime de dina ga manyime
harama jope basire mo adike hi qote sa ay angwanya kan Allah wara amma kunyi gidi matnya bismillah والخامسة adi yarin kunai karagandinga ku yani Allah butuyen nanya ike kamma ikina gandanya gilli tondiya ولولا فضل Allah ti Allah fatumunda ngalli gambe an kun kamma ahinnem palle na ga suturi وأن Allah gampananya tuburi ganyangiya Allah gampananya gemunindane amay ke dawarni de nga Allah ni hinna nani awa ga suturi aga yuna kuna garin kamma aga yuna ki min gabenya kinin tabakasira ala suturan danani Allah gampananya tuburi ganyangiya asinga da ana ke kamanin koy na bangan di gilita hana kebirenga ango suturan no wandi kan kutayenga kebirenga tubi kata Allah kamanan pinna kena kamanga ibahina Allah ni gemuni dana ni daiman wolle ngana bono mo Allah diga men korno ti tubi de mulli buri ngana tubi de an kinara ngari o tubi amma ngari o tubi annara tawara Allah kamanan pinna kena kamanga ibahina arno ko tubu ko bismillah إن الذين ati yemmu benu جاءوا kungari بالإفك tigari bureke yaga ahay ku ayanu jopana ke ayanu tambido segwani na wutu yere aw qampina ulaika mubarrauna mimma yaqulun lahum maghfiratun wa rizqun karim jopa himbelu gari tigari burenga ara yimmen qoro igara garen sa himbenu iqullenni garanto ku digamenga kafar yengi da arjanna wal jagengi da yoda garen sa ko me kemp di bas ya koy ngasiga nya garen anda harba ni nan munasaba nyene bila kebe Allah gara jene ko na beku na bonondi na ngari nyangol na motindi na hadinden ko har himbe nda gare sa ko sere mi xana kem padinden ko kebe renga yallo Allah fari nyumba to siren nan kabana ke dabari wa sikkan tadi Allah fari nyumba to senda dabarni kene qille makni Allah fari nyime ka gumenga ke gollin be hayke haranga nda garen sa usre tan sege jano bakan ke birenga islamu siren ta ke nyana qille makni Allah fari ka gumenga al ufuk gare buren wali siren ta qorono gare da إن الذين يموا بينو كن يموا غريم تغارم كبرنا ناسو ما عائشة رضي الله عنها أتكني جماعي أغا يوغو يعني لا تحسبوا يا سيد الإسلام نقامها أيوا كي قول لي جيجي تبونني أنكون دعاني أورا كي قول لي خير إني أغا دعاني هبرن تانو إسلام هبرن تانو أتاغا يوغواني ala wali kebre nga jukum bono mo golle bono mo kenta sik islam nga takeli islam bele mani bono taki na garen saw aisha tu munanga tikenjeli ado sahaba nyugo atone ti safwan ado gen digam buran banga de Allah fare ngono qur'an wi yankana nga kesu ko mande Allah de khiriti islam ni wadi ami bu islam agondi bayin islam bu islam agondi khatir ake Allah ke fari nyanti serebe gandati i hunenda kahiri aywa anyai de aga manyai gami ko sagene katani me ke ngureni anyime kahiri parce que awon nesundi yirete gi gamu ben go serenya ne golle be go serenya ne ke diga mi wad nanti islam nda kahiri ke bi an yirete gi anda golle se sunya an mundi asubono
an sumen bono an jakam bono an pijum bono an gara ho nya su bono man sawra parce que Allah faranti an ganati an men islam da kahiri agamanya ginde kahiri gahe kebire ngata an mu ngena kahiri khatir ke kanen sabuda golli buri nyaga nga nyam mo sunna dun ko no makuri to ina sagai himbe ga hiti anni kahiriya mais sur la ka hillo siko meda kahiri la ka hillo siko meda kahiri islami men ta no gari o sura menya kahiri ngana nyama keta islami men ta no gari inde islam o ngal o kuya hoyi o sura menya kahiri keta nanyo ke di sunna o hana nunga kan himbe wure on siri kan nake wure ora mani sa goy kita o wodi ni me yana kahiri ngati himbe ni lengi ahay manin qotoke ina Allah fari ni me kagumen kri na ndi ajeli ayo sahaba ko manin qotoke ni ma zalika التي منكم أغيوان حسن وادي بن ثابت عبد الله وادي بن أبي مناهرين بسوات مناهرين سيون مين مدينة أيوان لا يغير أيوان مين ما سطح وادي أبو بكر مارمين يغير بيغوا كان كون حمنة وادي بنت جاش yugo siki adu ya garibani ko ana kanan ka gonni kembal asrin gabe ni allati minkum abdullah ibn ubay goni kenga ma wari kemme dia walle man ni parce que dayima na kenga wal drop no Allah farin karazo na kuren be ngani ta na kuren karazo anyo kembani Allah an kaba kenan ngarki kaba kenan ngarki hamnatuki talhatu ibn ubaydullah la talhatu be tuintengani duran kare nga ben kawada ken ka gumengi minkum kin andu korosi islam ngoni aga na golli buru sunya to ko tan munda na saray akri igolli ke to ti boni he khair ngeni naam islam ho gulen dari koy himbe nu gandak ka ta'abbati mogonga aw waqati an nga wana himbe nyanga de kenya anna baraje kita igara sagambe am barin dengani anna kem baraje kita ya ga khair ngin parce que wadi su jara du nyallini aruf jina nyaworni jare be ben dari aruf jina be gandari an ga kabana himbe nyaaw waqati an nga nanya kudu ngabane gebina khair ngin sering yang kunan tadi. Kamu ke kalau ke Bukhara Muslim kalau ke yang mana ken depinin hunde. Aisha radhiyallahu anha tingedo Allah fare woni ga diga gajangi nga kurenga arani hijabu ayanu nyanka Aisha tima Allah kemo radhiyallahu anha woni ga diga kurenga arani hijabu ayanu nyanka be diga kurenga kan kureni o ken diga men gabeni wono di banini mustalaqi higiran sina nagatandi wondo sina tumundi nyani wa hakaza aba ken sihin gabeni adi ogatla kurenga o sagante ogatinto madina aywa ke wa adana birrahil kebirenga ay ara gango ara gango katu ewa jamani nandi ongri anya wuronye aywa tin ke koni bugo halle honne nandiga gunne bangi asadi ma lam ke mogodi ati aywa nge ga sagiri ni wakati be entlisem bange nda nyinga diga gunne bange no kobe awan kanu ke kuti
atin sagida kinno kwa kanunga kuti ngodi kana mundu Aisha radhiyallahu anhu arange kanyu arakiti mayai bira kebe Allah faringa wa ka kuma honu amara kanyu kekine bo honu jara kiti granya garin asma'u gamanya na kinikinga komnandi anda kanyu mundu mani banga na to kanyu man himbe amma gara kanyu be kinanga donc an sagenda ke mundu ati iriken nogondi iringe bejere mutu aywa anna gamundi aywa ira wara anna gamundi nyugo men kama inta tu nan dinken tadi bejere ni maniya iwo klisebe dabar ni na wutuna wara daban kama iwa wutunu kana yankandi kiyentan kitana hankentan kitana asturantin ken bejere ken hawdaji ken na manga sede kaba wati ken kota nga yagarun pegila nyenyi nanti serengo kyoto no kammo anta tu serentadi atiken na manga ken kota nga yagarun pegila nyenyi basana ke kota nga yagarun na yigandi ne ayigana ake da awa koto ili poallo serunga ke bi anga na hotu hogandari anga utu matike kota nga yagarun pegila nyenyi man sawura ina yigandi ne ayigana basa hakke bidi anyeni asabo bidi atu حدثت بعد القرن الثالث من الهجرة حكي ني بدي اني اجوب الاسلام غوندي كمو سيك سيني دانغي هلنا غادي بدي atinga digin kanyo mundu nin kanyo ke wari wonga sageri ni kenda ni awa kureni mundiga mo ke sabura ngi khoni taaqu tlise ga ni nokubede ntaaqu no ngani nokubede ndiga basanda dankana ko nanti jama igamin ngari iwo sagene iworni mundu mo ke gani hakaren taaqu anga tunu nokube taaqu ngangi ngana taangura ho ka fatunu ngadale anga taaqu no indam amundu hakaran den kana ngani ho mundu anga tunu anga hamay nokube diga anga tunu no kube taun aga gana simay ka karan umpulu haya hina kina karan taun atin ya gendi atin ya umpuli din kanya awren yani kenke azim waske mani sawara kenke kanati hadisatu sin limine ngi alla farello tay aw sino kabi kembali kerjanya nih kami yang orang dak kene ngalimi nih ngodi sauta awak kene sauta awak kene adi safwana kebe igarin to matikinga awakenya qad arrasa awakenya aywa من وراء الجيش عندي قد عرس من وراء الجيش adi sufwana be igarin to kuma da kana kad arrasa adi sufwana an ga mun aniga uruntire ke sufwana be hage Allah fare nabi sallallahu alaihi wasallam aywa ayani walle Allah fare ni gomi na genge na futuro kani Allah fare ni gomi kaban kaciri ganan ne man sabura parce que an sabu siri sage nyang ko nan ngare Allah fare ni ko ben kan abu le ni kina ke safwan bane ken sabura a jamang na gri aw tokodo jamam palle aw hugga be salli ni hina ken palle aw gilli ngana mani nyana aw tawran payni anda ho yerende be wari iga girna himbe togo ma on yanka on setu horu mo yerne surumbate awa wutunurini ara gandari awa kamane mun non akini bo sirunga to ga golle ne sirunga akona da awandan ketumude ayre dim batede awa kanyi maka anda wari awaki agolle ne ke ko tanga ro ko sura ke tanga ara ko sura idiga na ko to ke ko tanga
serebe tu de motiki kebire nga na hotna ko simba ken ko warande ken ne iblis agol ni الدلجة fadda ka ake buwesa الدلجة تشديد الراء والدال ebirenga aywa ayanka urol lagaru الاستراحة tumay ndangani صار منه kebirenga aywa ahayga griken tumay yaisa أصبح في منزل yillenga kare kenda ni agemutai ogani no kube kebirenga na to kenya de ara hoy ko binne wari نائم aw kenkene أي شخص فعرفيني wa arafati fa arafani fa arintu nas birbiran da garin gari وكان يرى basa hijabun ngani kata hijabun bilaga o yankana anyinge walli استيقظت باسترجاع adin himbe garin mundi agati inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ati kenya ni mundi basa garin ngari bane arintu ati inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hadi masiba keni masiba nyande e kuren diga Allah farini me wono na Aisha du to inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yani masiba ngada islamin kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un keni masiba ngade manna kenya kamo kedi kita kamo kini masiba ati inna lillahi wa inna ki qanna ninge wundi amin komonji ami tangini ndambu ama mangay tanakara ki qanne mu wunde kya ninge wundi arin to kamo oni me walli hijabu nyankay kani kem balagra mankan ke ko bane nga gri bane fa khamartu wajhi bil jilbabi ndi nyaalla ken suturi tindampenga والله ما كلمني بكلمة هذه صفوانا كده نجي هاللي أمين سهل ما وتكلمة باني أما تند السلام عليكم أما تاني قمو أما نان تغيري أمين ترني هرباني أغريب باني تا أما هو تانيا أخسرين نجومين بهندي أري تان دمبندي نجومين كما نجي جرينا سيتوا كما أوري نجومين كاني أو نجومين كاني اللي كنا مو غو كيني كورينا kenda ni salihanan kinji kam pakati yanka awanna kaamni kenda kien taw kebrenga orani kurenguno o nyori dinu anime ama se hinda harami kuni inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ngewundi agarintu nda dambe ngaro menaka ayanka bakani go menga na tusindi angana nyugo men tunu serengo setay anga atabane sitini abi hindege tan sitini harama kenya ke mu kine tamu yana aga bihi bani ari tanda budakam nge green sele nyugo men kama nyugo men gri ara ariga ngara do halliya no wo kene jabanga amin tirindi ama se hinda woho kazi hiya sunna في نهر Allah sallallahu alaihi wasallam sahabani jukun kampanye anga kenya sere yoy atu nenga benni mi gara mo gon so atu hinakati blagati harbal amin dirni hoy mahokada anya kundwa fa halaka man halaka fiya aywa tike konani asu hayke adangi aisha rostafwana yana agar himbe ko ni kiyani yon qaati sere takke bonun dange masala dikin kamanen takke ngabono sere halaki himbe ga halaki nga himbe gani akana nga korenga kin abdullah ibn ubay ibn sulul aya nya kanan kin aya na rondi aya na bundi ngema hokanda safwana ma hokanda agara ho ka suni simma nan gokin bane bukhari o kya hilana ado wa annaka min ado muslim agille wono asu ya rawo ken أقطع وسلم
dagi Allah kiti anyimenga ko tay go soba nga madi mpawari mbagi ati garim bange akodanga kenda nyu kira wunu ken kotanga na wunu nyimra simma wuyan ko niketa ken ngi halakini ay mbuten karna ni mpawari ma to ma wunu yagare nyu ko hana kelli kini madina kenyi aywa akat yalli lo otallo akaro arindi min wuyenga no to ke modi Allah faren kari atagu ngati gilli ko tabe igara digame ke ko nalla wara lengi aw kaso bakare Allah faren maddo mi roni nge kara hina nan tagu nge kara ngake ko ta aranyim mawono mpawa wono mi nyaare ni wono aro nan tagu kenda ni ken wuje kadi aw gilli Allah jarabiyenga Allah da kasonya wahay mari Allah farenga narin ke to ke gadangiya awa kemo awa gaminadi ala kasonya ama kinge no kunga ken kaso kadi wahay ma yakai yani nge hindi woni aywa kebrenga adi aywa Allah farenti fatashahada Allah sallallahu alaihi wasallam ara shahadanya ati ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah kena digam pananga hina ken ballati aishatu atin kira mugu tanki aro kundu abugu kundu aro kundu abugu kundu aro kundu abugu kundu kena ya kasobane amarin kompendi mi ati aisha ngara himi muni kai kanda mugade andani an me wato an kullinni nge saguntenga Allah warna qur'an in kunti an gandani meka aywa an ga haindi awa ti junubu kiya kibira ya hay mundu kata Allah annan tubi kata Allah aisha ko men ganna qire ti junubu nga aganda sagi Allah wutu likana kamade ati ke digame dunginda mo sri ati Allah faare ma ke digame timmandi minge ya ganjinga kuti anyeme wuye nyeme ago ke digame konni na nyeme bani har tolli bani ma buge ya ganjinde kari kenda nyi kaso ke sunga wunu agatli digame ke wati ke be npa ba wono nti mpa ba Abubakar Allah faare jabinda wallahi ma adri ati wallahi ngenta tungo Allah faare jabin himbe ya nda kimma dan timma Allah farin jabinda agar himbe ko sisa akati wallahi lemmen genta tungo Allah farin jabinda tikebe ya aisha ati nke kota ngin kusut lemina tukuna nenyani hari makaso de ma qur'ana yimme be gani to wanda hotu kenni mo sri e kun koni ngama jabindi awa nyimira Allah riga nda Allah farin jabi inti wallahi nge kunaje Allah nge watu aga gara himbe mu seruma yo himbe lagamini aga sabunde mo kenga ken sabati aga nyonkindi wa kenya minagadi yani adinda jakada Allah bare serungo ko man himbe ko kenya minandi an sabunde mo kenga kenya ndigara amin jikilenga nga wallahi ngunaje Allah ngenda koni ankinda nanti ngejeni alla gawati majeni akanta sakinga basa na sabunya kinya min denga gadi nga nati yimeka nanti ndanya alla watu nanti ngema nyang kullenni agarne sabu kinyi kebirenga alla farengo himbe konanda misali be ga ngeda anken naga bo kinya ni doron Yusufu haba digame Yaquba gara himbe ko Yaquba tire munda parce que ago hintu mobe anda kira inta famu himbe minitenga wili ni gare ke yayi giranyu ngati labre ndaliga kinya mintenna be suka fanden Yaquba gwatu tigi hinga mobe kebirenga alla gara timani ati inge koni hinga ni kebe ya sabari haram pare
Allah ni demandana nga mo ko kam ma go ke ma kuto kebe Allah faren ke mena kinya ko na gari nga min dinna gadi bo to mu ke ko ni Allah na Allah warna bangandi nda jabti ke ngara ke karabani nyillin tatibanen kamma nan sawu teren kamma nim palle ko ya Allah faren wono ma wono pawa wono mi nyagare wono nim palle ko nga tongu nga asimana ko ni Allah wornin Qur'an di anya mo nga maya simmana wahay ngoy yang kanan ke menedi wasange mi magana logonta da Allah na wahay yang kandim pini woni saunde ngay ko ni Allah wornin bangandi ni Qur'an di arawnya na Allah farango kuyuni go walli wal ma awhu ko ni famunu Allah ga wornin Qur'an di mo be tay ngandi wahay mo yang kanin ke medi ati wallahi makin sima ngati Allah hi o sere hakka be go kombindi sere ma buyi ta quranga de har sere ma diga nalli ango hamana bane wahayi nyanka Allah farenga base wahayi ngande yanka na himbe ga wa akitana kemenda kita kebirenga aw gilli wahayi koto yenga wahayi ngande irini kota ngoda batte tampi ngoda batte har mullen nganda koto mo maga futi ma futi jinga tolli kemmo wanda mbera riga bane oswatu ango hamana bane kemmo wanda be ga bugay oratu wahayi ndandi ora mani wara ma akusa ga soyi agara digampana be ko ni kata blago wahayi ni mil awa ko no dangani ati Aisha to Allah tiga Allah ran Qur'ani Allah tiga Allah ran Qur'ani ara kidga arga hola ko kenga nyambane ma tinda Aisha to gi annan sigi Allah farenda inti Allah ma bara sandati intai marade ntagili ngena Allah ya tiga Allah bane basa Allah faren saunde ni gareke ndati ga ay mega tinna Allah be tiga Allah rimbar ni nake Allah tiga aramani yadi lengina kasonga makinyere agari ara digame be ko anwa digame kemu kebirenga himbe mini denga yari kenna Allah be garin Qur'an de na Allah ya tiga ndagili ada innal ladina ja'u bil hujj kibra ayanu kuri golle ngar ñu en koy keme ngan daña islami ngan kawana himbe nyana ken koni na suya ren koni bira kebe ayanu ngari aywa masatahi taqinyadi masatahi mare magunya na masatahi naga ado sigidna Abubakar naga Abubakar yani abrani akuna ati taga awa ke mastahu intaga sikiti ajogo ngarabada intaga musakana karabada na sabunya ikreme Aisha ya akahu garanto ngana boteburu Allah faren ka munya ni akahu garanto ngana boteburu amigan kamana kenya Allah ayata na yankandi ay wa fasamun tago segum na maka kuna nanti nda senta mun na fakana قال أبو بكر بلا والله أيوة كبرنا آية عندك الله يمين كفرنا هنا نجني أبو بكر في أكيد نعم نجتي نعم ندال الله يهيم بقى على كفارم بقولي أغني هم بكني مساقي على كين كني وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة وشكين وندي الله فارين كاغمن يقولون زينب بنت جحش الله فارين كين يترني نكبارنا parce que amaki ngi no khuma khasubani aw tun zainabu aywa ana kamo anda mani wari anda mani tu zainabu tan Allah fare ngi ko ni sirai ngin taron tangana ngin yagen tangana wallahi ngi ka parlement Aisha tu de ntay ningi ni ngamma ho to adi maganda khair nta ho to adi maganda khair adi aywa akin sire annaga anyi musalahana Allah ra tanga ti duri ga yin tuni kem balle o tuni man tanga na tay nekini tay ne tandiga ga a taga ma ko betawa tambolo ni hadi qaidatun shaytaniyya inta ne yani kem ma kan yawo tani aganda turni momo ati Allah fare ngi tarondi nyaare ngatanga
aya xammo anda mani wari anda mani mugu ngi tawondi ngi yaga nga tangana kem palle ke me anna hon ko ni hon du ko ni atu go baka kineni mo beta aya wala ho go wale mo beta anda kem bani ko dalla farin karungo asenen ni akarungo senen waslamin ko ren ngabana yakunda asuko ni men ki keni mankan gore ko ren dike wati ya harundi hono jene ko ntenga yimendi maninta ko ni kedi manintanya okeda kemme nya Allah farin kara amen ta korne na islamin kasu ina me ngandanya islamin nan wana maninya kandi in bana maninya tagendi asa nganda kanda ngana memu annan bana maninya aya ni murno kharamundi kun su kawande عظيم بسم الله بهم بيغنيا قماص مبني دي خير نينا غدغني لكل مرئ هم سرين بيسو دغني اللي جما بريغيا اگر كيم غولي اللي تاكنو كونغنوبونغا غيمي بي كينغا بيسي akana nga qorenga jama buregeni yanga ngate o ken dangani kem qorenni minna la gara kallenga ken ibnu ubayy ki wallazi tawalla kibra kinya na ban qorengutu ama kan jodi ammayno himbe ni gani ma kanda jankona himbono ndita abbe suri kallen kitari li dunadi aha ande gamni iri su haddi hina haddi la qadaf kini duna khalle ñugo hasan kay mebi hage ibn sabiti awul lagaru akiten kaba masatahu bi hage awul lagaru ahinki bo dunan qalle lagaran qalle kenda bun ubayyu bana kita duna tanse genjane aro bi bendu may ولا سموم أولياء الله لهم أولياء الله سم قاتل على ولنشي كين بوسوني نال لكم بقدر أوان كلي نعم أن نال لكم بقيدي الله كم قرو أن نال لكم بقيدي أنت كلام معبدا كم قول صار تكينا صداقا تك angara alla kem paga alla ko mo qorundi ango ken sa sen kutunu bakan dutani aga luanda e kanwana mogotiya aga luanda e koni himbe galanda nako nga sa sen ko sonantani بسم الله لولا ظن المؤمنون وكيتا كيمين غندنيا هيمبي غان قبانا نيا اي كينيا كوني ايان كا كودي كي وقتي صحابه بنو غني ما كوني كودا يوماتون سو هو غني هي بوري اقور جيني يو انتا جيني بكاو انغانامو تي امين اسلامي رانيا انغان قبانا هيمبي كو ان قبانا هيمبي نيا او خراو نكي لولا بسم الله لولا من نمون نغما جيندي تي بانفسهم إذ برمي أغاقر كبارك مغو أرمان سابرا مومن يغرون غما جيجين دي كبارك مغو وقتنا تخيرين تدويا من سابرا من نيغمتي كدغامي كدغارينا كدغاري بانغانتيا من سابرا أنا كيمي مغو أنغو خيري بي جيجين تاندوي أكون أنت مومن نيني أنغو همي مندا خيري تاندويا anna kemme kan mu'mina kutunda inda ko to hulanda kenya
khairin gi yenni maniya ngodi ari ngi tadu ne kena jango hulani parce que mu'mina no maga be so am pasina angani mu'mina no anta yana nya galati anna basu sere ke birenga net hulanda kenya ma hulanda ke ko ngodi ay hari ngi tadu ne ke jango hulani parce que anyi mi kan tahimbe mun nandura ke birenga ke ngureni jango hulani man ha ga makinya akanya ko na kinya kene mu'minan golle nganga nan duwai ange ma ange nan basai hewa ta wonde wona kedugo ko woni makiya ganya ya subhanallah tuguli sede sabon kita ken tasirnya anda julubun hilab gulli ken pakati mu'mina ko ngoni ken to kontanga jukunu ni wa wona ko ngana tim islami on khilli mu'mina amma mu'mina bismillah لولا جاءوا من إغامري لغامك كما تشيدان النغتيا براكبي إغاما كتاريني تشيدان النغتيا كبرين كما كتبرو الله تعالى كيتندي إتيكي يعني غارانتونغا أكما نسيغا كما أرانيا تونيني وجابوا بيغان قوا كوارا كنكوني أمون نباس داري أنشيدا أنشيدا shedan na kite ke bringa anna sagai shedan ga makite Allah kiten gondi garantinya Allah kiten di garantinya har ginde to ngani Allah ko ni kiten di Allah ko garantinya digame be ganta sorno shedanu hilli halle shedanu nagati halle shedan baniro kune bani halle yugodo yagare hilli halle kon suri kite angara ho mugu ho ga kanda boto burunde gandai golle bure gandai shet amma wara yokinde ango ningeda dune ge jango huladi aka man darna me kana kare anda qoto ni ti sheda kinga ndakite wati kebe kebe Allah kitendi tondinye hari ni garanto ngani kinga makite ga Allah kitendi garanto ni hari gine tondinye fil haqiqa salama wala kille kundo بسم الله ولولا فضل الله الله فتن داون قال لي جنبي اسو كمانديني الله اني قال لي جنبي اي ودنا دي قال الاخر دي لمسكم ينغان قتين يا غميمني خدي اغا قوبه كني كان ينغان قتي خورن غني الله هينانا كي صبرا ارا خوغا بقلم تمبن دنا حدين كباني كبيرنا كما كمبه كباني hinga nagribani oso kube nadi kube ni mani jinga nari nandu se ari kunu ndrani bama wari wa samake wadi wa sango kama kube hinundi hinga ndari awutudi alla tandonganga ya hulan dadu ne ke ngenda du ne ke jango hulan akama nganda sigi ndabaga kama ti sheda aw kitena kibren alla ma garanti anyi ma kana ma garanti ngamangara antaronya kunu nando usina kate honni ante kamo subhanallah angwan ni tangana mo ba mako tanan taron ka tanga ke mo da mako Zainab bintu Jahsh radhiyallahu anha ayna Allah farenda nginya ren tangana ngin taron tangana angkana taron tanga nanya gen tanga mako bane hede mamu kengono de Allah subhanahu wa ta'ala min ya khobe diga me gari ay gari mba to nya ko ni gara golle be nya ni bewu ni guhu ni mo on kadbi أركني نيا هذا لولا فضل الله إذ تلقونه لولا إذ سمعتموه يعظكم الله إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة لولا فضل الله عليكم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان كتسمون عليم أصبهن دي أصبهن دي سورة كلين دي
parce que law aram kan ni manu sikane anga ndaro ma dinga bani kemurni akmana ambiwa andaro mudari nga tini yamari ndinga andaro jumla ismiya nga bobbo kemurni ande kamni imtunaiya ke kabantin ke bilenga ande gamni awa tatummu arakinya kunire tatummu arakin sunya ande kamni na begundenya hillandi aro nagatandi arakinya begundinga jabindi sikandindo karagaниndo tumundi kenni sharti manga ari jabun ko sikandindo tumunindi raqinundi karagandindi kebiranga angana ki hay mosri qur'an ni kabako ni adigamen kiyanto kampanga bismillah an kunna biren simma aga ke digame gemmalle mawno taga ninuma nda mu hulani yayi ken kati kundo hulani kara ko kundo asimme ken bakati ngamani aga kamana hokoni agara ampankunga to agusunta aga dangani ikem poya hankunga simmana ken menunga kenni honninya alla nindini an kanani kumbonunga alla maga azimun kenni hokorini inga nagri be sura kallonati be suwa konni imbe ganda mo kenni kallen kai imbe nda mo kenni jongonnen kai imbe na mo kenni jongonnen kai agunda simma kenda hora alla maga ibni ni alla maga ko wenga ho konni anani angatu to ngandi adanga ngama kem balla ton bismillah ولولا قلتم mani sabuda ngamati bila kebe agara ke digami mugo ما يكون لنا man na gamati ama hawlo kudangani on sihe bi hada tike digami sinna mu andan allah ke digami buhtan ken gareni agara on korenni man na agama kin koni agan gan zirkiya koni angana ke memu har aisha dugai hulani jeni amot ni ken qorin gara ken dagoy ngandil la keldo na gari subhanallah ken gar qore ani ansir kya ko mana ga makin me ko suratu aisha tu me jan ko sofwana me mana ga makin ko digamu di anga ken ko ni digamburi ko nananda antaka ame ko nange ndakari ngange ni mira dari anda musalaha anda tintondi anna hokine manara me ko ni kare aywa anga simana tango ko mana kibari nyambu ango baka hini sera ga ango nan pagu junubu nga ma ko ni kembani hede ma mu go hanan mutide karo ko ango turni nay de ko wena sabu na haramil lan tarondi na garil lan tarondi an taron tangay bismillah يعظكم الله وغواجن أغم غساقي كتكمية بدا أنكم غندي مؤمنين أغندي تغنداني قني كي مؤمنة جكوي دي أغوا من دغني مؤمنة غقرأ كولا كما ساي كتي أبدا يبين الله الله وآيان بانغانيني أغدانغاني يا مريي حتندي الله تعالى عليم توانا نيني يا مريي دي حتندي جموني دانا ينقى إن الذين ati yemmu benwa kunga wa kanunu o burin nan sanki yemmu korenni kunga tongondi ati yanga ngade o kundangani ali ken torantinni dunani deqada findinga adulla garati yimbenga Allah taala awo atu nanti ewa gullike qatantengu ko mosirunga an kun yimmega an kun tatu nan tawiya Allah watu antiya an kun tatu nan tawiya akana konni doro besu wa konni an ginga tu anyan jondi himbe gara kanara sheda kinanga kembe an gin tatu nan tanya wa antum la ta'lamu Allah watu nan tantai Aisha tu gande aro safwan asata na gande Allah watu aga wai magantai ga an gunga watu mu gobe ko ne kemma sabatu de kinga masabata kama ko
ngatu nan ta way basa seda tren don kiti naam kem pakati ngatu nan ta way bidenga harama mun wono ko hon talida ka tanganto ka sobento ka quranto kungo megene mogobe ko burengo sakene baka kunni mogobe kungo butuburunu mogobe kun kabanun golle nyen kenga lengira hede Allah ti ku kamanu yangan kate yin da dunadi awida lagara bas o ganta lengidi ke men da mugita buda nya bange duna kallen ni mani hana kinne qadafin din hadinde ken na bunu ando himbe gande gan kaba Allah yime magana kellan ko roga ti kebe da hasan kita na mastahu kita kundi min bismillah ولولا فضل الله تعالى فتمون داون قال لي جنبي أنكم جمع بركة كما الله إني قال لي جنبي الله جنب قالنيا مو ينتونكنا إننا نتاعي أن يقصى غراغري أغاري قصيصا الله ما أنكتون تيمو تكون ما أنكتون شيء كبرنا كمي ما أنكتو بوتي يندي الله يميت كندونا إيكي هنيم ما أنكتو باني واسو كلام غلبت رحمتي غضبي هو كبرنا الله يا تغني فاسون تاون تونكا اياني هنين تونكا اياني موين تونكا كبرا كيسو كهمن دغونو كبرنا كوما انكتو يا سابيا اما قصا غراغار غدونادي اكمن كوني كودا كوبينو غرا غاري برين ساو او ما عائشة ما يران كان بمو قيريني غاري بوري كوتانا سوكما سو بسم الله يا يمو بينو كونغا توندي جا سيران كنا مابتي شيطان كل سرم مغانتونغا يمي بي اغابتي شيطان كل او سرم مغانتونغا اكين كمان نادو شيطان abi batanu nyamarini ti gollendo digamen boburenye a gollendo digamen pokonintenye kebrenga alla fason ndago ngalli gambe ankun kille bure batanu ko kamma ala hinne ngalli gambe yimbane sumay kengani senunu ankundi ayuhal usba abada dama bureke alla hinne palle agama senu abada atu marigina abada ani brene kahiri nan kara kahiri nga Allah senni wa Allah senni walakin Allah ta'ala aw yemmen senuni agara ken senu yan kanu baka junubunga anakin to wulliga arakinya aga suka mo denda andabu Abdullah ibn Ubay ke bani alladhi tawalla kibra kemba nga gongonde Allah suru palle aya asu walla ken yokendi ngangun kutun kalle arakin tempendi dunai serebe da kenga nyadi igawa mundana apusira kane aw tanyere arso na atbaka nga kana nga qorini kusoro na atya yugo sikki ado ya arbani him ara ko mo be besu qallem paqenganda honu qallenni watrin kana iwo soyini honu qallenni inta konni no konsu honu qallenni iwa yugunu kutande nyanan ko saka honu Allah daw kemo wadi besu mure mo kanjene nan kinanga li kulli mri'in minhum ma kasaba nadisi besu qallen ka kinanga donc ayanu yalli ayam tamido halle nasiru mo ko adi ari la halan ko adi waqti be yira gari buren saw Allah faran ka gumi sallallahu alaihi wasallam himbe ga kida kiyan ko ni besu ko hamantenda ayen nan kana hibana de ngairan kampe anta gilla go qirin hinga dari ko ko ban himbe nya arotu ndike bida awnyala kundiya wodi sura ke gollengani na qur'an na qur'an taawon kilen ko yi tarendi kandi kundandi debendi
suganda kanu jene nan kanu qadafinde awa kebiren golle musur na tu janga na garen sa userenga an kaba na nyakundo golle musur ja inda diga men mutu katanga annan kaba kama jabi ni kundo annan kaba sharia nda mo yugo koni alla yimme diga mutai on kaba tin kundo inda hokanda hulanda kenya hulanda keko alla do wara kilde an wana himbe koni o suganda ya kunnuwa mani mbol ka besu ka mande an nufusu mashhuna besu gonflende wona besu du na sabunya angara igram pompe na himbe na ngara himbe mbuna to hunje dadi awanda katime ko dabe hangunna bugu angani ni jaja angeni fundi aga makatime yimira aw me ma kunu ngadura nyimi antange magallaqi ki kanta ka magallaqi man sabuda angenda hoyu ma kara hoyu mu anken sagan kallinga na yanta qawana sagai aken sagi kallinga na yanta qawana sagai donc iblisa asagallugo akoyin suro ya sabana ayal lagaru atimani يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر iwa koni na lundi na surondi nari dalen ko yanga na yaga yumbugo ni dabate garin bakaza wa diamel allati shaytani kille jagondenya ni de awa haram parondi na suram ma de rabate de alla gara mo be ko de aka manen pasada kenga ma suro ta kama na shedan kinanga gollen su hamure garin din sheda sunun gondi diga na hangen balle garan din sheda ke wa hangen balle sheda wai ba aka man pasada aga mabuyi kalleke kama ti sheda anye kilan farak sheda wai ba aga ndako mogo na lungondi mogo na sembindi mogo ni ya ga yimbugo ni mogo ma bu an kalleke kama de shaytan kille sura magante ti shaytan ni batanu ngalla mani kama digam bure golli bure digam kononte golli konde sharia ni kiya mundo mo on ko na kiya dabari kanun di kundan di debundi yambal o me kitendi mo gontay be su ku ndemo medi fu falaki be su ku ndemo medi fu falaki amna ko ni sawaba qur'ana ma hoto gode aro wara killi o atto kida bade wallahi uduna wasurna wala gara wasurna o na wardo tanga harban tasur bismillah wallahu ajalla ta'ala akin yani honsu mukananga ayani honsu tuwananga anga ho konni iwamuku anga ho khairni anga konni himbe kanema anga yani himbe kanema iwatu ibra komini qasidin suroni an qasidin suroni alla ga watu ho bure ngandai ken tukarun sure he ko sure ngandai ga atukarun sure ni bismillah ولا يتدخل الفضل hadis fa hungumun namma kuna angun islaminuni ar yuruban dun kon namma kuna nandi ikun takinindini imaren tintunga miskinunga bagambagunga Allah taala killenni inyampe imaga وليسفهوا imballi bakai tugarunga ti golli burenme ألا تحبون tangum pungumu yimenun tamundawa Allah kafar ya dangani Allah taala kafara nan yani minna nan yani na agatla kuy wakati kebe an gondika himbe gara honya awa anna kamuni harif to mundi manen sabuda kabari anta kabana tun de mammo ana tunwa aga sabati aisha to qura Allah maga mistahu nyadi wodi abubakar marin tintenyani amma ado akemma imanu hiliyadi
abubakar ma awda mustahuma yo habe kebrenga huma ya maga kiyas ni tangi ta musakansu aywa de kebrenga kuna ndaga usurna ndakari Allah faren ka gumen ni ngaranga sure nya garenge an kinga wa sabu ki me keni na idalle ndamaga nan ka ho ken diga me kunna nundo asan ken danuma kebrenga nda har ban surna ndakari me anda Allah mo ta kunga jukubani gande serendi ho sirenga anna riga tikinga kame juwa da hubure ken to kono bo maharna ke kamane jukube ga wadi ayi gara ken ko ara ma an kuto hina titinto nga aro menaka ke woni gara al istitaf na serem pinne fu du kata serenga kin qatinga ati miskine ngeni nan suro qati dunke nda aro miskine nda himbe go ken aw bakara ko ken anda ke menga benya al muhajir fi sabilillah ati bagam bagana ko yimmen ari Allah jatin sabura mustahu ara hoyo mugi taronga khere ma ara kitake masiba yadi Allah na kiri nanti muhajirun ne fi sabilillah muhajirun gabeni la honsu yugo wadi mi hayga tuyi nande mustahu muhajirun ne fi sabilillah ari Allah jatin sabura kira kita to nyen ya sabun Allah gami kiri ti kahirin ti minkum surtout wani muhajir fi sabilillah ken gunda arjanna ke kota masre suga bu makka na lim madina dinan dangani ma Allah yime tanda fi sabilillah muhajirat kinda arjanna abu bagay Allah da ayan qur'ati mani an kunyi menta mun da Allah ya haka maka kona no tan sen ni tan da ubrinya beso ubrinya na beso abirsana yon kabare an amun da Allah ya hamma de bo hakala kem mo bana gani aga qoto mo yahi Allah kum maka an yahi Allah kum maka Allah yahi nam maka an amun da Allah ya hamma an da yahi nasre maka imam yekta de imam yekta arikata abubakari ati nje koni ngira masala ranga wasu ta no masala aywa nje koni nya muku tungu ni mai gilli bakano iganda jopa mai tini kayin tumme nganje mai hokonni de abubakari ta dangan amma soyini wa ati tungu ati ni soyini aya dikembre andi sumba nganjo kafara mbuni ni nan sagi mo woni ngam nan joko ni nyira mai hokoni anyi soyi am bona anta nu bili grana niga ati ni soyi ati ke brenga andi sumba Rasulullah innal ladina ati yemmu benu kungo warandini aywa yagarin tangantonga nanti jere imungunte nyime yagaru benu hari kenta yankani no wandi me janku inanya kungani tongundane yagarunga ti Allah yi faringa ila ku warandanu langa dunadi iri langa la garani yanga ngate wi dangani ken qorenni ati kinni da kota be inenu nga shedene ikamma ali kitunna shede ikamma itanu nga shedene ikamma ti honga kanu iganya yo ken gollini kitendo ta ini gollen ko la gara kota ngeda kenya kitenga ko ni nene ngandati nganamu iwa indana ay Allah tin nene nangen nan kuru awtini suhun su dangani kebrenga angara himbenya ako kitengara himbenya wasu ko tan ni qallen su ko nugone ni qallen ko nogon ni qallen ko suhun su aganya munyen no kube kama ana kwa ninga kama aganya kamun no kube wure kenna sehe kompe ngandai abange be gandai ay menase wuronya gandai awati be gandai kiyenya gandai awati be gandai ay menase
kebirenga mo yenda ci gambore de arama reme kanu Allah de Allah ga tan nan kaniya kanai de bismillah lu'inu ila يومئذ adi tanun do kitun sheda kodanga وفيهم الله Allah taala wabbesu awati mantinyana awati barajenga الحق kingani anawa antimmande nantimmani titungun timmandenga Allah subhanahu wa ta'ala awam barajen kinnan atimmante himbe gani tungun yimede awati manten kinnan Allah be gani tungunga walma ambaraje be gani tungunga dinu nyani antugaru parce que dina nyani angara himbe nya tugarun ko khillay bismillah ويعلمون ke ko dangi watu no tigi nandi Allah taala atigi ayani tungkanga aya tungka bangantenni ay angana tigi tungawure anta kondono moy na ko mogo be angotlana jaja angana sigi tungkangure nene mbane khallembe de nene ngati wan tlandini kite ngotini amaya kundu ngema nani andati wa lungoni ni tamotin la amaya kundu ngema niga kempalde tunga kuti angana sigawure kallenya na halle anda sigandi katunu ngena halle anda sigandi anta kontono mo yango baka mo bebe gatun tunga ay tungun yang konni tunga ngure nene ngana yilla suhuni me watle mundi bismillah الحديثات wabila ago ke modi aywa Allah warni walangalenya andi yagarum po burenga للخبيث kenna yuguburu nyadangani jenanu kunya nyagani me kahiru nyagani me fasu nyagani me والخبيث yuguburunga للخبيث kun kawo yagani burunqara yugu jenanu kana yagani jenanu nyagani kahiri yugu mo kahiri yagaru nyagani fasu yugu fasu yagaru nyagani wa hakada jukunu benu gambana dinoni benu gambana kunya nyagani me والطيبات akebe ngani yagari sennunga الطيبين kungo aywa yugo sennun qada aisha radhiyallahu anha asningini Allah sallallahu alaihi wasallam ayan sennunta wa tayyibuna yugum bo sennenga الطيبات kungo yarun ka sennun dangani Allah farin yan sennunta aisha to qasningini kebirenga kwangi metime kuranta brisene medi jene ni golli begonte nyi anta hawlanda ti har islami sirenga killa makni aisha Allah farin ni yugum began senunta taga honsuya anta hakre ni menta adigandini ken kagume yugona ke golli begontenya ko sennu ngena meda ko sennu posene kina Allah farin bismillah أولئك kebirenga yugu sennuko adu yagarun sennuko برؤون kebirenga kusuk awa kannen barin tenni مما gilli honga يقولون awa yugu merentuku aro yagare merentuku ko himbe ko ni haqendi ku quranta kenda in aisha tayyibatu safwan tayyibatu safwan kullenni asenni aisha kullenni asenni yugu garanto merentuku go ko himbe ko aro yagare garanta merentuku ku quranta kenda jama bureke ku quranta kenda bismillah لهم مغفرة ati qafari yengo yugu sennu kudo yagare sennu kuda ورزق warjare ni dangani ken qoren ni arjanna de يا أيها aisha radhiyallahu anha ani wasono itaynu wati hidanta ni ayu woni awotene sigidna jibril aya inge foto nalli awo harire muswaran no wondi nalla koy alla faring ati alla fare kina nya kenye
e kemenya ko dan kundi aw gille awotini ay tayno gudangane alla farin maquso ya hinanki halle alla farin fatin ke a kompendi awa annaga munun kotan yani annaga mundi a fatin ayon kolan to sakin kama ira burun ke a kompendi wahay ni yankana kama adin ke ko habane wure adike ngana buno birambe jatenga nyagami nke qur'antago abu allah magal wange habani awa abubakar siddiq ya allah farenga buno ayanta abatindi awotini allah dinke tagan senne ara akinda kanan dillagara kafar yinginda war yagasirin yimma kona ke me kitan kundi radiyallahu anha allah rahi khorinya da allah rahi khorinya da kya aisha radiyallahu anha onu wono lenki magilli daru ikiyo ku lenki a to randa ko ne gunjoni ango merenta ko sutu ango juku bure sutu aisha to wo ima kenyo kin fala gharabata ke jama bure ku tenyen ken ma an kabako ke jama bure ku tenyen allah hayra qur'an di baka himbe di kuwa walla ken di har lenki wa walla di ko bure o kurma dana ko bure kasu kwani senu mo kurba no ke bale ko bure kasu kwani ken ma an kabako ke ko tan allah farin no qurayni abu bakar qurayni ashatu qurayni safwana qurayni qur'ana o yankana e gama kanu kenwure nan yago kenwure igati no apuse na dende ikana wure lengia allah farin da qurayni re safwana tayre ashatu tayre qur'ana kurma da yankana kem palle sere mo qurayni na jene ngaren sakai qur'ana o yankana an mi qawatu kedi mesu ara hay gama wari hoy wonyana an kasagon tawo ken ko tan ma ka wi kanal lengia ke ba daron tawo ndanu allah ga mahimbi ni aisha radhiyallahu anha an da khadija ko no qusu an aisha ya ko allah farin kan no kibare an anda tagandu sikki asukute asatu yayi kan no na yakamba bo islam wa islam wallahi mu allah farin mo ana tum ko su osworno kan no nyadi allah farin ni kan no woni mo gobe wallahi ngay natu kin ondaro kan no woni o kana kemminya an anda tagandi na to sikon sukute asatu yayi islam on ni na ngara midu ni na pese o mati diga men gabo yede ay na islam on ni mero midu ni na pese akan tasorno himbe halle akite nganda sorno himbe halle an na pese anda gemo kilo nun nagatiya an wani ni kilo ba nin kita ashatu yayi radiyallahu anha o mati hadise ngabo yede ay kini mo gotane e ken kamane ken to on ta ko ni honu jondi sahaba nu allah farin ka mu allah ko musru hadamare mengo fasan da on kitana do itin talle mambati mo sir ya qurtubi wa ko ni tafsirin di anti nabillahi sallallahu alaihi wasallam bila ke bi gara jeni ngaren sagai lemine be ga makni sehe kinya na qurandi aga kuta ga mata ya timani atina hay yusufu durkem bay abo mo aga bogoro halle atono yaren gara aga bogore kani kebrenga yaren da tunko yusuf gara da durkem bay ranya bogoro halle ay tango yusuf tum ayani wuru yaren gara ayani akhiru katidu maryam alayhi salatu wassalam nabillahi sama
yahudiya nun ti ta ka jene sirenta lemme sarana ngama jene ora ayan karakin kota maryama allati amma sehesreda inda trindi antina lemme trindi lemme nyime an se kingan isai himbe ganai araken ko kibir akra lemme yan nenen kaman non kai nanti maryama majene mi ashara radiyallahu anha bila mi gara jene ngaren sagai kebirenga lemini maken qurandi an bi nyimi ma qurandi malika ma qurandi alla yimi andigam alla iman se na qurandi aisha anta maryama bakka qille makni isai qille makni yusufiya anta maryama baka qille makni yusufu maharna isaga imanna ketagada alla farin tuntul magu at-tayyibat lit-tayyibin ahayga hoy go kita isa muna ma me kita maryama ma me kita yusuf ma kita manna kine alla farin tuntul magu alla farin am pasbisiya ken atin dalen sirenka anna daraja ni wokita anna façon da woni wokita andi min mo ma me kita qifaru ma me kita ila hon façon da o aw kitene do hon kanangini lakin Allah sallallahu alaihi wasallam ko en di mentay janga natinta ya akhirin qorenni an han qorenni kiya sabuni asabon nan pasu besui anabu ananyuno horo kifaru kiya sabuni ayyumaton nan pasu yumaton su komantenga kiya sabuni ay meti higari kame sine beri angana duna tagundi kame am pasu kame sine su kengana buno kame hillandi be go tokini ke kengana buno kame sikani be go tokini ke man sabura angana tinto himbe ya akitengo kinninga ma qaraba shay'a yuti hukmuhu alla faringam pasu kebira himbe ga natin tayit tumumaga kin qahana pasu bla amagri alla ko mo mehirini alla di faren dungo mundiyendi alla di faren tinto mundiyendi anga tinda kenga tumumaga maduran saraga kinanga aisha ra ke sara kitati maniya tinto tumu be ga waru alla faren no ala tatki alla yimin digamu bada na bariyen ko aw qarne dunadi aw qarne arjanna radiyallahu anha wa annabi bismillah ya yammu benu kunga tongonni ya seran kunna maro kompuni kinga daga yimme kompunga maganda dunga mundunya agan salamundi komben dungonun kamma na ke gollenya ke an khairinta aga dangani dinan nallo na to amadu mundunya awo sinan kunga tazakkaruna agana waji ya kharake dabari kini golle be kan kabana nya kan nogondi islami magaro kompedi anyime kompen palle manganda dunye mundenya yalli nalwa agana salamu qahananya yani salamu ko dunye mundegi ndabana de assalamu alaikum aha sere mo kinya na andanginte anga nyana kana tu yalla kama ngono mantano katakana mo saganiri angana salamu nya kana nyimi kendo nga munda nallo andunga ndonta amaga dunga ndai daban kebrenga alla la kun amma usren ni maniya kebra ken kan kondo sunnan on lar no kwanga nallo assalamu alaikum nge hulani lo tabane anna wuccinninya kendi aratuna tanguno kwa assalamu alaikum nge hulani lo
anna wuccinninya kebirenga aratu nan danga munda nallo ayi mo on soron ni keta anta munda na himini quraydi akum gondi ayi mo on soron ni amma ni gan kompendi aro se daga warni anta ban ya tasikandi assalamu alaikum hange hulani lo kibira ginne agarwam bismillah na yire awse odi bismillah ko ngena ko kaya sunna mati yallin killo wa ay wa sahabanu kinyana Allah farini yuni jabi mo da ngatu no de ken talada assalamu alaikum de koni atin kyani Allah farini no ngyani awan ngyani bo ila tun de ken talada kisawar Umar yutin ngi Umar wani radiyallahu anhu bo ke kyani buwe mundi mo sirenga salama on daga wana kenya de assalamu alaikum hilani ngane kone akoni adu butu yi mai o ke islam on du islam on du kun pitike a ko mo be kan islam on du kuma kian ko bananya bismillah wala tajidu ahadan allati gilla gama yimbanani ay wadingiranga kengo dugina kada ti khama garone minda dungi aga dangani angaraja asrema dunganda serentano walla kama madunganda kebire marode anganaro na himbi asunu ngondi maro kenyam pasu lo mahotu de maro kenyam pasu dinan ta lo mahotu anga makri nyagabe anga nakara me karanga lipide kabla anga nari serega ma dunganda ma serega antano maro Allah ti maro mi ganda dunganda bismillah fa in qila lakum angra dungay mundu yime ndata ga dangani qasage de ana tu sage ke yan senunta aga dangani dina nan ta bullakenga ati seresi handa yime ande unten hina ange nda tirindia imbe wala ken kanda kebira kenya ati sage hina ange matirna yalina lo ya ga di sage hina ange nda bullakenga wal ma'allo kebira anda tirni mani kendi wa azkalakum imbe gan senunta angara tirindia gara jabu be kinanga kenyan senunta kenda bari bismillah wallahu ta'ala ayani tuananga tihunga ago kingullini worno nani o madunge mundu awatu ato maganya indati on sage on ta sage ni awatu kinya sabuni agara koda o himbe nyana asrega he ara kora o maganya بسم الله ليس جناح الصحابة رضي الله عليهم أيان كونيدا يوا قرنا ناتو كين يوا غوليني كين كرومبا لامور نكين خانا قرا كي آية ينقا أبو سدر رضي الله عنه ati Allah fare ayan koni mo on pay an kon be gahti kon be o kon be magar kendi manganda dunge mundu dunge ga manyanda magar aywa o kanda bu makka kata shamiya debun awa kompu ngon mo kilen aywa an ndaro de bino gonondi yigaranu ngono ado jiminiranu kompu nyani aywa o maro kundi ma yenda dungo dawa bire nyugonu nga kompe ngo kili lakanye kamenga londi ni kiyenga londi ni angem pohe akama nasiga ni kenya saura serentano agot nan nallo aywa kebira anna to sigi kiyendo kamenga wa
andiga yigaranga mandiga miniranga andiga bitigindi angana assalamu alaikum sire kilun taranga yimme nanjabi kibira kenya nan kamo Allah tan kombe ga hidi kombe su ona antirni de ayalli sahabanu ko itwarun to mawo ira su ya rentirni asu jabun konida itwar sun to mawo angani to kota annan duwaida arna dunga maka bismillah ayalli laysa alaykum junahun ti junubul lighenda kama agallo kompudi kunga ti tago kombuya haju jare ga wan kundangani aywa kun kompudangani kun kompudi on taro kunga aha an tawra he haju jara no kungeni on taro no kenta kebida angari kombe kilila kengeni kamen sabude ra sigindi kien sabude ra sigindi yigara nyeni di kobera nyeni awa hajja gundira nyeni ay lakenga muni bane ke nguran dibbe sum bismillah lakenga hana ga tere bane ke ke ngurna nyimi kem paatin sala laken katun yalli ngello haran ne na julo gomba ne bat lakenga kem pagati anta giman na lo mangana dunga mundinya ngana nyu ko ni aw mo be ga wa ko ni tagallo kila kem ngureni dunga mundinya ta kada adunganda bismillah wa Allah taala ya'lam ma Allah hontu ago kem bangani Abubakar khobandonke aw honkatun ago kem mondini kinni mani awa loyi antana kombendi allo yimem piti hosri aw ken qat bismillah قل ya rasulullah kinnandi للمؤمنين to ngundana yugundangani wa kuni titu yugoy wa be su ko mantem ta ko kendi islam yugol su aw hoygo ko nandangani yawrenga on suturi wa himbe ga ma suturi ga wa kebrenga an kana ma kempay kinni mani ya ga teqi hari ga ndu dumanda anna lokandi kinnan kama wajibiya ko surantanya na koy mobe ago gemi anna wari kebrenga himbe ga na kemmodi iga dumanda anna lokenta kempay ndiga nanda anga bugu kandi debi nogondi aganta gemana himbe wari kenga wono anna nyaguntere maga bismillah annan di mu'mina للمؤمنين mu'mina yugundangani integendi نبصار gilli ngalunga ini yagentere milki kini zaidani yani yaghuddu absarahum يحفظوا intangandi فروجهم ingunan kacinga yugo maga ngunon ngasa himbe agata gemanda ذلك ini ya untere ni ngunon kacintanga ke yan senunda islami yugundangani Allah taala yinga nanyani ti honga يصنعون awa yugungo kebe gollinde angaw himbe yana ta nyarenga na haramin pai awatu ango himbe yana ta ngunon kacinga nani halalehe Allah ti watu de Allah gana ti hontu kebra kanu ke nguron konanta ho mullinin payni de al musaraqa bin nazar nan fayti yaringa anna harame mullinin pay anga nasikati suru yaare wa ngana uta yaare bugadi Allah ti watu de anga jene mu wondi mo Allah ti watu de ura kini guhundeni ar gongonde bismillah وقل an nantiqa للمؤمنات parce que man sabuda ara ku hilliko yagen dum munun kacce ko ana seren kena problem su ko manten ibulisa akala ni hanani yagen yana walli hina gollu munan daw aga ma wore ga anyime ya sawti hayndi hana para julu mun takin nya sagai inda tan tagim ananya ga mugarani ngaga ma buwadi to de ibulisa ay golle ngade
yaren pulo ho ga nyehina yaren pulo ani danga na nyaren sagayina sagay aga nyan sagoy kebe nga tarondo laqeni gollenya ajjope ne mani yare allagarni mani ngunun kace sawa ara kumpili koni بسم الله وقل أن ننتقى تمدان يارون دغني حدودنا كي آية الله سبحانه وتعالى بركي بي أغرى أن جامدي يا مرين دنيا يوغونا الله غات إسلام يوغو مغا هيمبينا أدو يغارين سو يامبانا دي نكا أوي إقادران كوني كدي بسكي كيني هي قوتي يام مغسري teba alla gati yugo ma kenya awurni ya garen maganya gati yugo na kenya awurni yugo kananya gawi qaduran ya marni tikeya na digamin wala ngala kama ara yugo kallen kempandi yaage adu munun kacce awurni ya garun kallen ko na wala ngala dada yi mosiri basa himbe galli ya garunda kempo gabe yani nambange tan suram maganga nam maganye tem koy nan ngasotai nan kaba duiti anyime taga mogonga am patam punje walla am magnitenga boken sabuda araken kona wala ngala mosiri angana aya ke hay yagarin tagumanje aram kan ni yugondi se angane se ne yugonda adi tagumanje yagarin da adi tagumanje donc yagarin se mo gon tagumanje ara ko aya ke di tampille ado takaragwa o kebrenga amin ta qur'ana di na aya mutu na wara na digamen jon koy yagarenga tampille ado takarago ami aya ban ta qur'ana di asabunya mobe galli da ado mobe galli Allah da imena hay mewri an qallindo ki ganda bana kebrenga asro bismillah mobe gallanda aro ki ganta bana an kalle ke tokono annan tokkido Allah kallem bate bismillah annan di mu'mina yagarun dangani iqan tegendi li ingaluma de kebda ganda gimanna himbi hay ma hayde hari akamanganda ko yanga ma hay wa ya fadina ago yarun da intangani ijun kampenga ikina nubani wala yubnina yarunna magabangandi isura maganga maganta sura magambe alla yimme gara kim bangandi gilli sura maganga kinmani ya gallaqe aro digerum pilli alla yimra kinya tagana bangandi haranga ndakanu moy weyime alla ya gallaqe sutur anga ho walli paybe wure Allah kimbi hina kama Allah wa lipina ya lemme bane bundi Allah payni me kopu nan ya ga bane bundi an na kanu ndum hoy an kan hoy Allah ke dabar nga makkanu kinga kimti basiya ya Allah ke suro baka sallam bismillah ya re aw sallin yo anta sallin yo akoni go baka silla nya yasira tanagarawa walli himbe gahdi ay yago harami wunga kebrenga awajibina kam anya kemo nya yuwol lawra mo munina ma sallen no gombaade akutin mo sahabu yaren su lawra na nyu ko hotana yaren mo sakay asul lawra jagallaqe ar digere mbal bismillah wala yadribuna adi yarun kebira kinya na kamo annan du suturi manya galla kembani kebira kinya na kamo Allah ya mo ko noda adi mu'mina yarun nan katunni ti ibalu banga iduro ke kanun kamma balu wanni mani pai ana musoron siti anna pai milike duro ke kanne ja ko angine kannen do gibe nyugo baka kendi
kibe anna pay meleke ken kamma na bangin ngo wardo kani no siram palle an na kinya an kannen tabaka an taronun tabaka kebrenga kilma ke gijimenga aga nangara honga ay nyama on ko nanda kiani am honga ya Allah ke mbane go to kusila ngam ko kiani bismillah kebrenga mo ga kike agara o ke dabarni antak wajibi ti pay mbane mangara kenya anda lihiyo anda tontoti apingili ngaw anda yati sheni ngaw anda yati qotini ngaw janko kin dabarita bismillah wala yubdina diyarun mabangani awagilli isra magangani so magamugunte ya Allah kendo digirin palle ima bangani de illa li bu'ulatihinna maganta koda kebirenga awre hiyare annan to wata su ammele kentengo kemodi ay sirin wono kullawo aywa e hotana wali himbe ga tiki ay mo be hayga ko bisa salama on kane ti yagarun ni kunduya ni kunduya yo ma jello ni kanninga iggimunga ikitin qarunga itanunga kebirenga kunso walli selang hatan pujongo walli mangitongo walli yonkola ni den duro mo toko ina yonkola ni digana mangitu kesuni walli ya haru ni kunda ta hana oken jabu ya selebenu gotini ti dampero nde ma yiran kora donde yaren ni du meleke tiken ni arabun mo kasenye tikebe islam on we islam on jukunye taranga na Kenya ango jukulo a onya naka ira hinu lo meri mi minu kan tawa ay yaren suturaye kemmay arabun la da kase ay ayan warna ko kama durawo tabaru ya jahiliyatul ula samunta qase yagarun wani himbe nyana kama kemmenya kewa ko ni yagarun kundunye ashara qura sobake adi safwana nyingalle hijabun nyankayin kane ni kenga ko ni o kany kundunye yugunde yagarun me walli orno medi o me bangen su walli anda budro kinenga kanenga halle kem badane hijabun wa yankati islam yaren ma yakunu kemranga tonguhe nandi arabunu nyammo qasini du melekenga salama wondani kungo kemmodi atonguhe hadisu nga garandini qur'an ayanu nga garandini salama gun nyalliti yagaren du melekenga kemranga islam yagaren nay du melekena aherni yugu beenu koni yugonda ya walli himbe go hetikunga su ani du melekena anya kan wondi wa anya baga selanga wa yugu be harni koni Allah maaki anda bugo ku yugu ya salama unti yagare yugo tanaga nda ngalli ku yugo halle anani ammele kenteni anya galla kenda ndigirem bane be arabun la qasede salama undina andina nyanta annanya maganta ko illa li bu'ulatihinna maganta yagaru ikinanu dangani kebirenga kullawo iqannengalli ina wi gidimengalli ikitin qarungalli adi maganyete ada hatan kunce kullawa walli bismillah aw aba'ihim ma ihabanuqa isara haben yime o kellawo i hatan kunce do maganyete ngalli aw aba'i bu'ulatihinna ma ikinanu habaka onat kenda an kallugo an kina sara haben yime aqwana yugon bede agira nyugon bede asara habe nyime donc kellawo am patendo anyun kolanda an kannunda an kitangarno ma ni tengali abunaihinna ma ay mere yu ambana ango yugo be ma kelle menyeni wa ma an yugo bani kere menyeni wa kellawan an ngalli mo sudi lemme ma Allah wa hatendo ma ni tengali
bismillah وأبناء ma بعولتهن ikinare munka an kapalle malle nyugo awono antano kemti basiya aw khawanihinna ma yaru kuime wagi yugu ido yugu be go sare habe ido yugu be go habe yagaren do yugo be go mai awdu koy ku yugu sikki an wagi yagare alla wa hatam punjengalli anda ado magnyete ngalli kitin qaru aro tanqaru aro yagallaku aro qan aro yunkula nyinde nyime rasulullah أو بني إخوانهن ma i akhi wulle nyugu wa hagara akhi no sikki be ko ni kulle nyugun kha bo yugundi kulla wangalli am pagari aha alla am pagari akitin qarun walli akkanne ngalli atan qarun walli ayun kola nyinde ngalli ado maganyete kemti basiya أو بني أخواتهن mai akhi yagarulle nyugun kha akmana yugu nyakoni ando yagare be ga sare habe anda wo mai anda wo habe kelle nyugu aha ina tanda matugune walla ma gore kebrenga ken kahana kunyugu khay kullahu angalli ogara mo be ko di aw nisaihinna ma imme yagarin duru kha yagarin duru islami yagarin duru nisaihinna imme yagarin duru kunni koy islami yagarin duru kahiri yagarin bugadi nanti yagaren suro mo ay islam yagaru nyaro me walli iyo me yon kola nyinde me kanne me kitin kare me tankare ado maganyite kimti basiya amma kahiri yagaren bugadi parce que kahiri yagaren sawra unta kama andam patike suro mo be wari amma diga mo onko fasiki yugoda makahiri yugoda ina ka huna here nya mo be iga wankitan bismillah aw mahim bega awa kitungara kemara wa kebrenga aywa kindi hanga anyi mik yawa an kome yagare an kome yugo kebrenga ken karawo awa kum wanda mu wallan an patensu aga ti sumpondo kurungon naganga bismillah أو التابعين mabatta nunga غير أولي الإربة kunga hiti haju dungeya من الرجال gilli yugo qasakorunga ado lemina tugunanunga الذين lemina tugunanun benu kunga mayingi عورات awa yagaru lebunga hina kun karawa walli o ko hiti zuma haramiya nu kallini illanga kirisu benu nga worni kandi kirsi qasakorunya ni yugo qasakoru worni kandi dan kina batte man paba man kisima ya minyanguni makunya melemuni watu ohulani dan kewere konti maga irni homundia yigande mundi ma homundi aganda dungida kunnalli kebira kenyu qasaqore kellaw andu mo yugo walli nganani amaiga qaso na nyakundunga nandim pawa minyangengeni anta gemi ananda kunno kun warde min pawa tugune ani anta gemi ananda kun warde dinda nyakunga harama isu wolle minenga waslama walla kan yindeni ogo tagen ni lemunu ngorono me kara lemina tugunanu kanungo me tati awra sanga ke kara sharia ndanga ni yagunta haramini an kendo kelle minena yon kana togo aw lemina undi ama yingi yagaru lebunga hina ama yani ama balago hina ke birenga ara worono kandi na isanga lemma wari moy woni de basya ara worno kandi ni isanga lemma ngra yare ngari moy wodi kembi de basya ga ken kallen ni watiya anda balaga ko bane ke birenga himbi go balago kutun kama ken akama amma garo maganda dungada anda irono ka anani aga mo sonteni lam yadhharu ala awrati nisa e kebiringa nan sarin giten nan qorin gitendi e bismillah la kimti allah khallen alle memme aganda nya mo kenta siki agona jima harami de insare dome e qoro dome aganda nya balo ya bane himbe go balo kutun kama kemena kama
tana ganirna ni mogobe aw tabunan tati awi kiten kinanga awarna ngari mogobe aga na ya balo ko bani kenta gemme gari anta gemme anta o tegebani anta gemme ani kite kinanga anta gemme lani an nuquso sellanga himbe aga anta gemme kana Allah khallenga de la kulugu be hayga kanda ki ga ko waqilli aywa iwatu nisrindati an yagu haramiyemu yagongo haramin andu himbe nuna ga kunya haykui al banen ko dikennan kine kenyeme nka kube hayke sirenta yagu anta yagina am pawai anta yagini ankina hawai anta yagina lemu anta yagina akhi wolle yugunga anta yagina akhi garelle yugunga yagarenta yagini yagari anta yagini an komenga kuyu kasu beno hayrni do ke bayiga ne mundi do korin sabuda anta yagunga alle mellem awa amellen tukunane be ga wono ga wono do me batte kun aw kani na to kemmori antar ni yagay be ken kallen kata waqtiya yu kasu qana kallen ni waqti way غير أولي الأربع حاجة سنتية هم بيغادي كمية من الرجال يقصنين أورين مني بأن لم ينتشر الذكر كل يواغي من تعقل خري أورين كمية إنك كم بقي الغتل كم بقتل مناني كم ونو ومبدأ أي wunga kaso mo nani kemuno amagem wo kusu qalle irawo kiyare bangen su walli anda bugu asum gonda qurngonna kem koni walle mo gemme ayare le mamba ni ada ayare le mamba sharia ndarra qarawa adigandini watera seren kita yagare makite himmi yagara ya gabonin kebiren aslama yugo duntenge ganda ino sawra mo himbe kama kebiren kella wa ya gasigni mi ago yagare no kubi aslama yugo ganda no himbe ngani sawra o sere kebiren anya yugo njondi akina jondi sawra o sere andayna yugo nga jondi ibn kenda koyi nanti sawra ko sira hidada kebren yarin duro nganai ayo wadi dinan na ay mbega watu ira katarono adu Allah ko senna ani jarande ndabari aga watu nan tiranta an Allah riga Allah begara watundi awasandi kina gumen ngandai kine gana wajibi ni anya ijondi kinga nda sorno wajibi bi halaw kin dabar ngadina dungen dai sawra ko sere gandai yagaren tanu himbi garawo kebira amakabe ani gulle ni jarande nya ki te worni sorno mo sri jango golle kibedi ege dabo yare na hisa angara zima koni anga wa ankara ko alli nanga de yugu be ganga wana ke kanno wonni ko ayde bo alla mati kumma gani amma gani tunde ya garu be nu gorni kanno wonni anga ni islami nga ora simma kona suna min islam ya gari ne de alla mati kunna magani amma gani tunde an ka goda himbe ni ngira simma sunu ko ayde an kinamma akhi goke akhi yagaru akhi goke yaqu ga simanda ku yagaru kaide bu kwalini nan to kana ikara kamo wa kebra ngana hay li rentari de li rentari nga Allah ko ni gana ti tamma kenya har mar me ngi duwali li yen no ni anda ti khana kenya
angan du wali liri en non nani haqiqa ni memeri danga na hayni liri min tadi agati yugu benu gawrawo amma ganyi tun dengalli anyi mina hay muslimani yugu tana kan dangalli ko halle yaawdu benu wa ngalli khana ku yagarin banu wani ku yugu angana diga kunno kunga ku yakun dangi me sumbana asun yagarini ku kina no ku yimera angana diga Allah andoro ken bondi ni doro ke be go hange katunanga Allah kellondi ni Allah wa payin Allah wa tanum budi ni sellaga kolli na nyino yagare ke kina rawani ni no Allah tiken takenta di angra ni wonyen ken takenta di anyi meri ni wonyen an akhi yagare le ni wonyen kun takenta di golanga na hay fi haqiqa ni mi ko lire entadi lire entadi bismillah ولا يضربن yo tinqa eta lire entadi kini kanno bakileni ga wakileni an gona gollebe de bar kileni an gana bukani an ran nuku aw kinya kan konan adi yarun namma katunni ti tanunga koda ina yuguntu indi to honga iga wakamana ke mondi gilli suramanga imma ken da barade angana bu ankara an wodi gana an koni meleke ya galla kinya sellan aro digere a nga hombonde be gono ma se unna kentude anna to ga man kan bondi de sire ya gen tay karanyu be ga wanga an tanga man kitenga ina to nanti kyane ke kitenga ma kinya yaage angara himbe mugoni yaage nga amugoni taron ka hane kem mo bane yani himbe mugon denga wanga ma sigi na kentu angande bakana ndiga anganda nyira mullondi anda gira merondi himbe gayto ho kanange ma timasire landui kembale ho mugon dem bangede anga da kiyan kera nga wati kebe anyira mullondi annanti masire londi aga yagari ndura no kuyugo be no hega ko taw gemme kunna ngari kunyallo no kando ko kunyina ngali anga ne yina ka anna bugandu kembale hom gonte bangede igati mem gudam bate mira kanem gudam bate hom gonte bangede ira kama ken da bari awra yagarem bakke shatun be ga wa qotenyani kiya sawun islam yarundi du kulla ga yatabane dunge mundi em palle himbe go mundina maganna nya aga bingen magase he serra sebe ganda se hanna maga ko nen jabi maga yiran sere rondi maga tuma sere wutu akew yana yaare be ga addangi dinga do kunyini me ona ken kam nen biuna ta ndari du maga anta sene serra anta kaman se handa o anta kaman se handa aisha ma kanda yigiro safwana ama sehide ama sehada kiyani sunnan an sehada mai yaare hara se yakane lawranya ni aw dangina da sere kunyini anan kunyini mai ula sere ben to igara tabane bismillah atiqatubi kata Allah taala jami'an aghassus ya munanku yugondo yagare atubi kata Allah aw sinan kunga ana taqiqore kita kibrenga yugodo yagare ko ma killengara ko kononde bi hake kona sunya hina kibya ka wajibi no ona nyaade ona killengutu kibra himbe ga nyawma himbe ga bono ma Allah ti osun tubi kata Allah ayyuhal mu'minun ya mu'minan jama'un tubi kata o ganda tubi ona taqen kita da golle bono mo kumi ga tubi bane ala kum Allah ga ta kama ga giran kutinge hinayni ke kawayu be ga ko serebe ndai angari nya sage tubi khairi ngadi tubi khairi ngadi بسم الله وأنكحوا الأيام
kebirenga qayyaqindindi awa gundumbarunga منكم agadi inkahu nyani al inkahu nyani arabu kannindi tazwijul ghairi inkahu nyaqindindi yani kin mubalagha kin kan bangen nan da yagiya sire garanga yagare gantama heri nyanna dima anyari ayarindi ni kemure ni gani me duro mato an akanda tanna serun yagindi diginani ma duro nan toko ki ko kyan kan bangen dina da qayariya bismillah qayyaqindindi al ayama gundum barunga منكم agadi kinni mani yugo be yagare ganta maga ay munyani yugo be yagare ganta maga aru yagare be yugo ganta maga ya ton al ayu kebirenga adumi yagani hinawa amadumi yagani hinawa ke sumban kinni yagare ganta himbe maga kebiya khara yagande agadi والصالحين أرو أيوا كمسرونغا من عباد بالله كميونغا أداغا تمباري يغرونغا بلا خريغي بلا خريغي دي أن كميو يغرن تامغا أيغين دي أن تمباري يغن تامغا أيغين دي أو سري سرياني أو هورياني يغرن تامغا أيغين دي كرامي دي ما يغين دي دينغا كنن كمبان بيان أخي منيا kidde makki anyi makoni yago kende anyi minyari kebira ngana ki haysiza kebira nga ya mari ken maniya alquran ya mari ki tega be wadi ya mari en so ki farda wajibi honni digandi denga honni asrenni honni na kanuntenni honni farda bo yago ni mekkite islam agundi bo ki tukun nagati wakitana haraminago wajibinago digandinde ado makruhunago yagon wajibin islamin kamma aganda kanu jene nga may yagi saharen tay mo jene kibira ke islami wajibin yen anyari haran day yagaren brandini harameni harame yigay ko bure tempa nga tempa o abune jene nga ko bure be gani tempa dabune lemme be ganda kite mat kini masiba anaya hilloy anaya sikoy kulle mure mu are men go kema ho kigana ma ho kema kebrenga tim masiba num pilli gandari kene usudu mundi gamen himbe ga niw amo kenyana haram yige mburen nga jene nan bonday ke qululon ga beni anyi me kamma yagaru ku kamma lemmu ku kamma o kebrenga ho burum pilli gandari himbe ga pegela amo ken dabar da jene mbureni de bane bire nyugon wa yagun wanya na hokkanunti awu yagun munda haringa may yagin da jene ne to kembirenga an yagi kenya siren basawu yagun munda kembirenga haringa may yagin da jene ne kembirenga an yagi ka ken koni nani sewa da ago yagaren brandi mo gobe halalenga kira kekka manan yagi kenya siren ni dam masiyagin balawu maharna andai len kita ingi gini ka Allah fare mutuni khara yarun yari yare be go sarene basa lagara koda njo gaboy mundunu tagai yawullo haram min islamin kamma islami be anga wato anga na yari yawo aw yawo kewnyana sawi awindo awin kutunu baka Allah bati ngoya Allah bati be gani wajibin yin kamma aywa
ngana yaksu awron do sallin naga min do sumen naga kebrenga yawum param don ke kamane Allah batu yege na ken to gono yawun sabura kedagi wal mangana yari ntakana jine nganga yari murni yari ke birande haramini mi haringa may yari koni ngatun dajine ke biranga yawum param don ke kana kam andagi manyari bere nyun nga yawum ngena makruh islam baqen ñene serebe awatu nganda yari aworni ndo bati ni wona ga bati be kan tengay ni yaran to gim magalla anta kem bati kan de dabarni kibira yagonni makruh ya ken kamanen paken bismillah in yakunu ati yaglem ngandanya awo korinto gandaya Allah Ta'ala wo ikarinini ti fasangun daunga ti yagunga Allah Ta'ala yuruba in tunganyini aw tuananyini awatu Allah fi on yagindindi adikendi kitayin sabui o ko woti nganda ho kita wakati ke ben nayari Allah woti noda ay hoganta magayari yagunni ho kitayin sabui Allah gara himbe ko ati wallahu wasi'un alim yuruba en tunganyani de awatu de haqiqan ni aqal ke kullu ni anna sere wuni ya renta maga boken sabura ahamin da hogabe an gabana himbe nya ina ho kitadi ahamin tadi hada mare magu ahamin ta hogabe nganga walla kamangane yagbani awtelemun man sabuda kita yare ngi ma abin turni no hoy kini mingar hoy gonya yare ngi ma anyu qorenda nyake hoy wona ken to kono ken sabuda kiblenga yawuni hokte en sabuni ma yawun to kono ti hondi ma ay hoganta ma yari allati yurubayin kamanni kay hinna na be gani an gandam awa mawutu awan de manati mo koy mamarondi ni ala ba latike yere gam buru dagala Allah sireni ngana ya wande mana bismillah ngati yemmun kana idu tigidi yemmo benu ganta kidene awa yago hoyde on yari wona me yari kenga malla kuti wakati kebe magati nga mayare kebe nga jene ndiginda de la amma diganda de anta diganda nan jene mo osul amma hutam bukita maga jene de hatta yughniyahumullah ma allaga yurbandi kama yi fasamun taunga ki ira hukitaw masriri yagindiyo kebe ina kendu anta karabane kade hutampo odo kinyi makinga kite نفقة هذا كتير الله سلم أطلب الغناء بالتزوج قال هم ما منذ تيجون قالوا الله رنك آية سوء آية كبيرة كنا دايا غهم بيجي مهمة تزوج الصالحين من عباد الله النساء والرجال an ndey yagini yugo alla ko mo yagaren sire yagi an ndey yagini yagi alla ko mo yugusre kebrenga hoganta ga ma asengo alla da no kina gai la wara sallallahu alaihi wasallam wo yagaren yagini anna buren sabuda wo yagaren yagini ahra baroyen sabuda yugo yagaren yagini addinan sabura dina dunkiyade adika siston tin ga hewo himbe ko nanda yagar mundana fa alayka bi zati din tarbati yadak iki ga ngalla kebe yanga tango yagni de ike mahollamin dinan dunge nyari wo yagar nyagni haram paro inda yagado
iwo yagare nyagini ana burenda yagano iwo yagare nyagini addi nan kada ike kone wo himbe ko nanda ko sikidi dinan dunge nyagi atikem balle har banen tam maga sejuran palle ni tarbati yadak na wure mo to ko sere maga aga man nyimande antar nyamadi haram pare mo to ko sere maga wunga bosinanga kaso nga bosinanga an dunyo an barawo an nyagal da xon a nyugo an dunyo an barawo an kabongo joxe an dunyo an barawo an golungu an dunyo an barawo an yinde on xor an dunyo an barawo an kontono gilli an kontono terne kalle nyum bugadi haram bare mo mina me dinan dunke wunna kenji din suronta way na bure ngana ya ma andani me adina ke batendi haram pare ngana me adina ke batendi na bure ngama me mega dina ngono bane ko siran ka pawsire ya sawra dina dunki bakara token bismillah والذين ati yemmo benwa يقطعون الكتاب kungawo ay wasahandi ndem mundunu gilli komunga ikitungara ke mara kebirenga ati an kun komun kamanuka kara komu ko sahalle mawu إن علمتم aga ganda dundinga unyi aga komu kudi kemti basia parce kan no ko wari ni ari yagum mo koda ne yagi ndem mo koda ke kan no ko wari komu wa maga islami yugo islami yagare komu yugo ngadi komu yagaru ngadi ida wa mundu nam maga alla wa mundini maga kulani ke wa munda lantam porno ngakeda ona konnange menya wuyunu tammi kini nganya na horeya kya toni alkitabatu ona saha manin sahini in kaman yugo nyanti ana ke kitran inna wuyunu tammi kini yamin porno anda ko ana sahi akini mogo wondi kenda nuzum qaso ana kamu karay kini abilla qaso wal maqaso wujini aw kinni to ge maqaso tamiya kebida inat kenda tin nuzum tanga watu ankum yugobe ankum ya garabe duntenga nyani antarne diga hayina kinanga antarne diga jeni na kinanga antara nambara no karabu kalabunya na gore ke munyo na kinanga tan na maga barakinga keri mundi kille ni wane be hora on go kutina ko men maga kille o kille di alla ma baray kini na ko men gaga iduya gaga ne mo gon bitike na ngaso de hon gaga ni hotanai nganga ni me wa gore yi men da ma na kinanga nga hora on go ho di kinna li sharia sabuda qur'an de sinda kam kan no on kitini wadi bismillah وآتوهم adi kebirenga aganam awa adi adi kamani gunda kara komungu مما lille alla na burembe alla gara kinkina gai ibda kara ke tabari ke alla na burengi ari kinankunga tuda kara yugo kini yime kari kini duya indati mandi kini wureyu awreyu woni anda wujunu gutam mikinanga misalde tamu lagare annanti anyi mena kewuti manna ho utari na yugo kine alla na wurebe kinanga ko kina yadi parce que soba ke anyi komenye si sanya horinga ke bidenga hora ko ko ma gunta bana soba ke anyi mo yugo nyana kumani alla ndakinyana kibira hokine ani hora gonjo patikenga kesreni bismillah wal maqa allah hokinu ni bakay ara segun kini annati keda atoko mani mi atoko hilloy awa ketenda ken to kanda kesreni ma suriga na sura njubandi kibira ngati diga honda ide nga jikusre kempalle ngino ko tammi qasun tammi ganda timme na to hara kuteni gurbane ya antaro ngari har gurbane agara gore be diga aya honi
wa kome mo sagene ko ma wonde kare yo nga alla be gati onanya ke alla gati tan na hokine an anda igina ngo ken ko nyana antara saga ko ma on di do gurbane batu indanga mo na kenya awangi ni men gondi aru ken dari mo hokinna yadi e kenga matimira antara hokoni ken di de ko bal sharia ndi dati nga timme har gurbane gara kuma an ya honi gure nga aw saga na kuma woni yo nga alla ba ngara de kunu ngade ken sharia nga me ke jukko asrin bismillah ولا تكن maja sedi komon kamanu an kunna magan naqinni agatum barihunna gayyaruma ala daini wala ay wakunun dauma kinga disanginga إن أردنا gilli komen tumbar kuganda lamuru ay wa inidu tanga tisangam balaunga kama kinya ne litabtaghu ku sabura kana mundunni ngarin taun yokinga ad-dunya kinda pingani kama kinda barinde وما aju komon kamane be agawi tumbaru nyamar ni sanginga ni naqi Allah taala qafara nan ni tumbarunda ni naqi halle kaman yugo burukuma awa Allah hinniya ke koni ke yanga kodi Abdullah ibn Ubay nafiqu nyumman ke hobren koni hobren sunyana tumbaru nyamaga madi himbe ne limna wodi awanja ko yana annan diga jeni an la guren kiniya odu ko tasu like kininga na ke bakamina ken kitabo wange on kornikenga anda gamari mbi da gamara nan sampa anan lo kasunga antan nyigandini anan nyungolan si anan nyira mumbo wa haka jankota goreta la villa oti seren kome anya honi adi honsu nga anda gemya na wara Allah kutay ngade لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق يا مربتين تكم السودا جنداغو تونكا تغاندانا او كم بوتوندي جيني مو الله بوتوندي ايانغا كوري ابن ابي نكا او كون اسلام سودا انت جيمي كيني مكاتبنا بوند ان علمتم فيهم خيرا اغندا تو دينغا غوكم كودي anken kama nyugo yimega watu ankum ya arabi aw jeni anta gemanda anna wara mukatim na um wasanga tu arni higure ke bugen bo mahar na himbe gatin ta nyana na ken daqiqa mahar na gollenye akoma gon gollenye menega anta gem don gallati serebe ganda inaqini warai alla ya he ikun koni maga ga gebe gari naqi ajurubu wanke ga ibina ti tumbu yore ma habu gum maga bo islam agundi naqinde nangara golli burenga tunubun tay nga awala ngalantemu naqinde be go jene ndigandi ni serenda kenya ninga manya awin kalli minga manya aw katunde be nyaninga horemo baka wala aw katunde be nyaninga awin suhunyugo aw ken burondi ya ga kara indo kitto qosoy kebirenga ke gandai anyam bala gon palle jene ndiga nakini yemenda amma kebe ga karindem koni anga ma karingan kalli ai anta giman na sere kare de ndinga ma karabin kalli de haranda ni me kalliya waslama on tanda kempati anga wandu mundunu mo be ken dabari haragan tasurno anna yimme kari anta gemme anna antana kari tinga ma kari awin kalli anta gemme bo kenni ke bagi
sallen ka nganda ngari salli antal gona kion koni ginde har katunde nga wa halle aton har katunde nga da halle aton ona to on honda jeni ngura ya garenda agama hokta iga wi me brandi ni mobe walma iga wi me brandi ni mobe maganta jeni mbaali o tan kan sabari dulle na kari am pasu an jeni ni du brandi tay at kindu naqiy daba ken gana kiteni ke hontim magana yiga dulle ngin kalli hari jiban tim magana yiga hari gije baranti magana yiga ngama jene dulle ngin kalli adiga da anjeni anna himbe kita na yiga nam pagu naslana ngutadi nka ani du to dulle nga ankara ma alla liada kinyam pasu dinan dake golle اوكي نسكريو نعم ولا في نقول بسم الله ولقد أنزلنا آيات أبواتو كتون غندا يا غبي ينقني كتانغون سلاميا يبانغان تني دي كسورة دي أنغا كمان كيبينيا سلامي يبو سلامي يغري ومثلا ورطالي غبي كنا كهي غبي عائشة يمت وارغا يماني أما تكني كهي ado gilli yemunga kunga dangi aga kani awa gara kubenu koni yusuf khibaru maryama khibaru awa kun shirka asukai asu wa maw'izatan azwajunde quda allah kanna de qur'anan ke na hum banganda na kai hin ko yanga na ngaju gari ga sanga mo jenen khibare di an maryama baka an yusufu baka an aishatu baka la ho qorun nagati ho qorun karagi yugo bane yani isai maryama jene ngana koy anaro koy isa jangale ma on kun dinin taga hon su qabbe mi am bo taga hon su soro karagi isa na bane anaya hilaninga digame ko mo ma anaya sikaninga digame ko mo kem makri to may be ku kongisni kenga alla di bari dula serenta qorno gareda jukum pobren kampani jene ni asagu alla ko mo qorun kampanga seren wo himbe konni kempi basiya amma asga ne to wide anaya to wide ni basi aw kundu ati kundu ay ma kan kemure ma du de kemure kemo konni saren tay sadakan den ma asga ne to wide inda ta njeni ana nyamma jeni inda ta am fayi ana nyamma fayde inda ta ngara ana nyamma ngara aginda ngara nya kino hubrenga ay wa konni di basi ken to ran tan ken kitan bismillah sadaqallahu alazim annati makota sengo na khair kuni arno kanda arno nyalla ko musri no nya faran kanna nasriya no nya qarlen suriya no nya meda wa suriya na khawon khairin kuni no kusinda bonuma na hakra sulu kini na tuwagun kini tuwagun danuma na nura kini ya na fati kini ya na sabati kini ya na karamon sabati na wudo sa kini suka wande yalli gunne ngalo samba khairi usre ganda me wari iwar jaganti o kisinti o tanganti anno kisini no tanga na jamane murondi na khairi rari na barke rari na kandira na don la gara khairin kini no kisini hilli bonenga allahumma salli ala muhammad wa sallam bismillah